Si whakamātako whio le ni whaloa ma le pese le nā tongi le seunga walanga tila wa whapulou le tualima whamalo whai o le whaiva. Opura maua mai fōi whaiva o le vāo I seunga lupe a tamali. Ia ebe se fōi o le tala tautua I le seunga lupe a le tamalo antua ma le tamalo o le ala tua. Ioi. Ia ua te le upu. Moanga ngana mala ngā upo le aturu ua maua mai fōi le whaiva ma ngā luenga o tamali. Ia, o langona whapena o le nei aso e na ua luas furu mara fitu minuti ua te ai nei le itu la e whā. Ua vai atu le vau ngata mai o tangata I lunga o le tatou purukalame. Ua tau whai tatangi uma telefoni e o I telefoni a tangata e ngā lulue SMI le Tautai A'e ma purukalame. Ua tau whai tatangi uma. Malo whai o le whaiva o upu le seu ngai pei o upu le pese. Ia, ua tongi o se seu walanga tila. Ua whapulou le tualima wha malo whai o le whaiva. O tala fo I le ngā teifale. Wa atu e tautai o le fua ina ua tau whai pu ea pe tau whai aina le matila ma le ofe loa. Wha malo whai o le whaiva I le sāvalinga Samoa I le reivanga o le afiafi. Ina ua toi 2 minuti o na awhale o le itu lai wha. E ese le ke le vave o le kaimini wa iei. Tau te sila fia. Ua matua le lava ma se taimi e whai nisi o ngā luenga. A whai fo I e whai nisi o ngā luenga I le tai au. Ai tua tulunga le awara tele ua matua le tala whea unga lava. Lela le tele na whaatua tua iei taimi a matatatou proklami. O so ia usau mai mangele I nei le ofisana o le 15 minute. Sorry, 20 minute a usau mai manureua. I le ofisa I manukau. Na o le 15 minute. A le taimi le nei swinga wa iai ma le to tele, ma le pisi o le awala. Ua toi titia fase 10 minute toi sau wai fo I mai. Ia, o le winga o le whaabitalanga. Ia, o le wapupu uaso. Iyo. Ai, au tele I whaauaur whaatalo whamare, whaatulima. E mua I ona whaamalulu watu pa ia mare mamalu si o tātou watunu. Ona o le tatou wa porkalame le sona nafi. Ua le whaatau no ina ona o fuafuanga sa auto wa au malava le matou au whai ngā ruenga. Malanga tuai ma le fionga ia misa rua tuai ma Ryan a rua ma Kala la tuai ma Hana. Ma le au whai ngā ruenga malava e o le fionga I le ripule. I se function sa whai ai tai le siti a matou lava I New Zealand. Ia, wa mo mi ai malava la tatou cameras. Ia ma tatou masini ma vaenga malava. Ia ai le ro ma sesi e sau e whaile ma pokalame ma ua ma godfather. Uza o le ana va noa le au whai pokalame. A ua matua le ava noa le tatou au whai ngā luenga. Ia o le ala lea. Wha malu lua tuai. Pa ia ma le mamalu o le tatou watunu. Leanga ua uva ai atu. E ia ilistanga ta ua le ano e tau mafa. Ua le ano I mea ai. Ua le inu. Ia ai ua tuli hali tatou proklame. Ia ele tio foi. Ele tio foi leanga o le ngase o lo tupu le tatou watunu. O ie mafua ai ona puru nau langona mamanatu o tangata. Se au maia se talafou, se au maia po o iei se swinga, se au maia se tala siata malei ataua. Ia me se fo yo aso su mai ele sunga le loia ya sauni ia me se fo to tele a o lo auto va mai ma ia lo la to fo isao e ala ile aso ma le aso pe a fie fo ni tatu ma lo le fa malu ro tuai ila zona nafi ia ona u auto va uma le tatu o fainga luenga mole puina o se function sa faia I tai le city ia wale ia ma se si ia ongo kako ele toi alu tatou le tamba fu ile o le toi no fo ai lu mo telefoni ma e ngai me o fa fu se a o tatou por kalame le vai o Tautai A'e ia fiafi lava masani ia e tau lava ona faile le lengo ina e fa ilua toi fo ilo matou walo ia le o le tou tapu inga ia me se fo ia o le tou te talo ia fiafi ma le fiafi me le malu lua tuai ia nei fo ila fiafi oni ne ko vai kakangi me ke ne fongier ka ku ofisa ia pa ia o Samoa le u fail tatou por kalame
se taimi whaafeiloa I Godfather ia po o lei ataua tu lou le suafa lei ataua e walanga o le suafa ua tau fia e whaalupe ma whaaleo ma nou nai fo ia le tamā fo I mo le tamā li I lana tautua ia ngata fo I le sunga le li loia ia sauni whaatalofa tuai mo ua fualofa tuai pa ia ma whainga ona ia o le tātou taimi ma le manumanunga ia o le asunu ia whaala fale pe o le tala na whanua na whai ia tupai o mai e oe langa le to ilalo o mai ina o whatangi mai tu ia tua whatangi mai ia le ngato I tele o whatangi mai fo I tu ia ana tama le langi ai are vai tama soali ai wha mai amai ona sunu I le o le ala fale ai tau te o mai ma le au I le o manatu sunu I le ala fale sa ma whainga ai tatou oe whaao I le atua o ia o le atua pa ia o ia fo I o le siri ese o le atua mamana o le atua fo I o le angalofa o le atua ia o waso nei e o ai le whaavau lava e whai mo tatou whaatalofa ma whaafeiloa I tatou te murumuru au fo I lungo le proklame le vanga le fiafi ia feo I o le tala le lei o le na a tatou tala noa I le tua ia o tatou tala noa I o tau whaiva a fio mai ma tala mai o au lungo le tatou proklame ta mama tutua ma tina ma tutua talo fai ia o te whaato e se atu ona o le leo stato proklame ana nafi o te langona ia te autou ona whamaili tala le tusi pa ia o whai kau ke le o vaenga o inga ni lau fo isa valinga e ile maule na e whai mai o se mana o ngā ai le talia ina e lololo aivi ia o ka whaalongo ia so ia I pese fu ia lau whaku pese peo e keru e resi pese usu mai le whai upunga a whapea tai ni mana tuna tunga I kai mi fo I o lele I o whai kaurkus pa ia sole a o pora fio ngā le atua whamai o se mana o ngā e tali tuali maina e lololo aivi e vai e le loto lono winga ia e le fo ia matou sunga ia le ataua ia mai se fo I o lo nei tangata e whaatau teia le nei porkalame ia e o ia fiafi ia ua misia le porkalame o uia au te fia tāpena lava ma tāpena I so se taimi ia e pangalea ia e tu uani si mea lelei ona one si foi mea lelei ia ai mai e tatou te toe meritino fatasi I lungo le proklame le vanga o le fiafi faatalofa ma ua folo fatu ma lo le pale ma lo le soifua ma ua malalange ma ona o le afa o le fa I nei e le faatatu faatalanoanga ia au tilo fo le a malama lava fina ngalo o sia vaenga le stand by mai le tatu faatalanoanga ona ua faatutuaina amata le tatou proklame ia meu te o mai lavai o le nei e fai ar papakiu le au ali o sports talanoa o le wali ia o kua yenga o nga makaraka ko tau te ia play mala le wali ia o tole foa Aunty ai o lupo ma au mua to vaenga vai ka ko mai fai le sports talanoa ai o mai susungo ko ma mai to ana o le sa vali mai tono le official te sau la ia lua ia to tele I loa mai o to o tanga nga fai kuar camera anga o sawa ku mai kuar camera fa cut ia o sa vali mai fa cut up out ia wa fa pena ma tu tan noanga ma le uso io e me se foi la pule o na ia vano foi la ia e ti o tengi ai ma le pule io wa mena tua e pi o ia pule ia fui mono anai o boss ar kai mi ai sa o foi sa fa I lungo lau lea ia wa ve foi na ia matanga ta fa inga ruenga ia te mila na no se vadi mai I lo titono vatu vai e tatou na umar tau porkalame ile afa o le todu ale wo sau ole vai e uma inga ko e lua le fa ia o le fa inga o kaika ia uma fai o fai e male au mama ingu ia ai fa tairo to filinga lo mana malama ole a tatou o atu e fa te a so soifua ma so fa nau amaia ona tatou o le malolonga a foi mai le malolonga tatou fa fero I sunga ia Godfather
ia ma tatou kolosi atu ai e ele tatou faatalanoaga ai se tatou atu muamua lava na ona faatea ona ia sosoifua ia sosoifua ia na mai ana nafi ia ai pe ona ufa atu ia faamalulu atu ona ua le se tatou proklame lala lea ia leo le avatu ai nei ia mana inisio sosoifua sa taunu mai ia mai se foi o le tele ma le anonoa i ona inisio faasisilaga ai la tatou muamua e mai alo tatou aso fanau tatou o malolonga ia ona foi mai lea ia o tatou fo ua mata tatou ori o le ke le yo ngai ori o nei fo yaso o le aso fanau muamua o le atonga le lusu ma tasi o le tali ia Raymond Faranisisi Junior Filo. Happy 21st birthday, son Raymond Faranisisi Junior Filo. God bless you and many more years to come. We love you from your Nana Poto, sister Camila and Vanya, parents Laungutu and Bishop Faranisisi. Filo especially Hina and Naitupua, Kiave and Tai. Ia, momolia joy malo faanga maya asiata le ataua sauni ia ofui mono ma tatou pulenga atoa mai se foi o le auso sports tala noa Aunty mato. Ia joy le tali Raymond, happy 21st birthday. O le alo fasino sunga le kopo Bishop Filo ia malefaletua ia Laungutu. Le sa matou inei ia Aotearoa inai vaiaso Tautuana ia tu le 11 toe fo ia tu America. Ia, manuia tele le atoa ngolo rusu maritas ese le aule le yor kamale so osiontina. So ia mami. Ia walava ne eso o ilotama. Ia so o ilotama le me le alu fenga wenga malo sima mele tupe aveltina io. Ia eso o pe o ilotina. Ia tu langa foi le tatele ifaya tu se me au foa i mai. Ia, manuia lo wasa so ifua ile tali. Manuia le tua. Leisi aso whanau. O lea tali au le lei le tamalea i a Fraser Patolo tupu wolaha. Ia, manuia tele lo waso whanau. Happy birthday Fraser Patolo tupu wola. Manuia tele lo waso whanau san. Alofa lea tua foa i pea le ola male malosi. Mo oile tali. To angai lea onga male lotu. O se ta i le lei i lo utina ai maise ai o siau nena. Alofa anga mai lo ainga uma i Samoa ni usila ma au se talia. Ai faasilisili ai alofa anga mai lo tina o mata Celestina tupuola. Ai mai sei o sio nena le fionga de masiofo ia Amelia mata afa tupuola ia por le fionga fo i le pafuti. My Brisbane i au se talia once again. Happy birthday son and God bless you. Kasi ala vai kule kuor kamale. Ore kuor kangaka e uma enga e fai o la kapifa Amerika. Ya, manuia le atoanga o lo wiva tau sanga. Ile so ya lo fanga mai fo ile Tautai A'e asiata le atau me sauni. Ya mo o fo ile atali ya mai se mo le tu lo fanga programe ya le fionga de masiofo. Yoe ya ua mesia fo ile tatou maftanga bale fionga de masiofo. O ai Amelia ya po le fionga le sa tausi vatele ya ile fionga ile tama ainga le mata afa tupuola wa failangi le turingasia ya mai le fioanga o maile ya ile mota fo i male ana papa ya maile tu lo ya itu tele ya male tusinga ya wa fo ile tama ainga le fior mata afa ya o lo faanga na mai lunga proclame le Tautai A'e ne vanga fiafi. Ia, paure o kako was whangau mone. Rei taimi e ina isi as whanau ia na, ia, se ila turi si as whanau pe o lista tu malolonga o na i as whanau pe ina toi oso whafua se ima. Ia o longa lua ele sunga ia misa. E tau whaifa mana ia nai graphics foi lele. Ia, ai si tatu whanga solo tatu atu malolonga, a fo ima malolonga. O na whawhilo ile o Godfather. Ma tatu kolosia ili tatu whatelu no angau jelo fo ile ua maua tatu so te inga ma le komiti whaafoe o le ngata o le maftanga na matawhale a inga o le fast inga i Victorville a o le komiti au tūfoi mo tāpenanga o le sisi ngā fua mo le unua i taimi i San Bernardino, Victorville, California. Ia le fionga le teitei fono ia lau matia ma le sunga le Prestane ia le fionga le tamita ia li o ainga pe a mai a tātou malolonga. SMI.
malu le hatu o lo fea fioa I au kila ni usila I tausa I hia ni la e Samoa mo so se whaatasina. E ala I alo alanu ese wa me tiafo whapea la e mo tamaitai mawhanau. E tasi lava le whele o loa I au kila ni e te maratuina le Eveni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No mera Tasi John Coulter Drive. Out of a tonu la vole warehouse market down I le malai male. Le Eveni Pacific New Zealand. So for manuia malangi ma, o lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao, o ua lo ia Samoa I nei mato officer o le WT Compensation Lawyers, mātou te whoswani tangata o āwhaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou officer e whai ma whesoasoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea, a wae tā ua le mato ofisa, tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se whoswani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. Talofa lava and welcome to Ruta's Barbecue, Takeaway and Catering. Let's go! You can find us on the corner of Preston Road and East Tamaki Road. 021 104 5919. Le Quickfreight o se au nanga vave to e whaatuatuaina. A wā le lafoina o la container po o so se whaamhori e wā inga I Samoa. Whafsautai wa awao I le o iwa, tolu iwa tasi, lima iwa, tolu tasi. Po le ovaru se lau, fitu iwa lima, tolu fitu walu. Le Quickfreight, au nanga vave to e whaamaria lotu. Ina ua nofo ia sua mauololo, si I mai le waa si ingata. Ia po wato ai le manuao. Sunga ya le a daua, manufui Nelson Peterson, a.k.a. Godfather. Ja, maar denk, ja, maar hoor, vooral maar hoor. Ja, maar hoor, zo voor me, ko fa, maar mij sak. Kijk, ik pokalama, ja. Kwa ema mapala ifanya kanga fiso. Goed, keer. Kwa le fio ka ya. Wa sermeren cool. Maar hoor, zo voor me, nange mai kako supporters nges. Iyo. Ole mele te lo o ai no mera fo ia se fa na u fale ele fenga ruenga I Tautai A'e mal Blue TV. Ua vili uma tuai tangata ole ana me ai peila ele fesiri fo ele fa mon mole pese por kala. Ole ana me mole se por kala. Fere ele. Ia fa fe kai ngai kako so. Ia yo kaftai. O ka makua la vai ala ko la ko nga okay mai. O kam se wa masangi ro ka kingo. Ai ki no me ngo fifi okay ya. O kam mu ai okay ro ke ke. O kam vo I ke le ai ngo ka fe lo ai ku me mira kan. Ka ai ki no mo fiera ka mai pie ka ure okay. O kam se sengia. Maro. Ya. On me kauria la vor sang mo ngai. Ya, mo se ri ko o ka me e fo ka fe me o spoka la mani. Ka ko blame o mat puli. E o ia te. Na le vai o ka ko hero me sa we de. O look forward o ma o ka penganga. Ma go fika familia I ta penanga ma na inisio vaenga. O te longot. Ua pa ule feonga de lipule. E ia ile kick le tatou anga luenga. Yo senga luenga yo e pu e umai mo mia ile manpower atoa. Ya o leilo se si ia. Yo me a fa penge ka fa nga mo camera ka ko. Yes. Ya la na no fa tu ia. Fa italia le mo e matu ul fa si silanga I lunga. Ai, o mo fa o fu sa ngi ka ba. A ko kango ko le fa mo se me. So aka ko fo ko ni. Ya. Atalo fa tu uso ya filisika kalolo sa ya po au tiula mafuta mai nai fa. E me se sunga ya captain. Ja, Captain Fafu. Ja, Captain. Captain Balang me bak. Balang sini. Balang pagi vo. Sei mama mai de vale. Mama mai sakit vale. Ai o te fia failo atu ole o mo wali tatou fiso ta inga. Ma America, Victor Viol. Ja, o si pitonu ulea. Ja. Pese pitonu na susu mai ya Yesu.
Sausia ina. Sauroa fai le. Ia, tu iai matangata nei. Ngomoro kai mo ngoa ole lolo fai le Victor. Ia, tu wai lo matangata totoa. Ia, awalanga e kilo fo i ona laufanua. Ia, e toafa. Ai, ole ua whatamau ai ngai na wa aina. Me ori bebela. Ai, ku wai loa la makaka kokoa. Kaka fai e, wola fa vau kaka. Ia, io, tangata, tu so le ua already ola la ua le ola fa vau. Ai, le isa le ola fa vau. Au te vive fai loa. Ole ua mante ofisio ta inga. Ma le committee, ele ngata o le committee o le matafale ale ainga fast, e Victor Viol, San Bernardino, a la tofu o le committee, au tu o le tatou sisi ngā fua o le ma fua yo na malanga le tatou TV mo le urua taimi au whainga ruenga ato mea ngā whakoi o tangata pie la iti e maini le pito nu ule o masangi umai le kako Blue TV a koa ma le au whainga ruenga i whainga tangata nei le fionga le teitai fono ya lau matia ya mai se fo i o le fionga le prestene i o le tamaitai po le fionga i a li o ainga le ua maua le tatou so teinga whatalo fatu. Good evening, ia te olua, ia ile rei taimi o le pō, ia tatou i nai California, malo le soifo manuia. Ia, malo foi le langi mamama, soifo mau e talenga siata, ia pa foi e le sunga li a taua, ia, sa loa poi o Samoa la le to o se pamtalanga, ia, uma ona, e pauina poi o Samoa ni lava, ia mate fata lo fata, ma le fionga le postene e por la fionga foi ni ai e se o tatou ainga le Bluenet TV ia le ngata kuilea pa fonga baua Samoa ia le ngata kuilea ia o pa fionga nga taulangi o latu pa fonga mafai longo le lava polo kalame ia ma lo se fua ma lo le langi pa le lo sunga le lava ia tatou tau fai whaatalofa i leanga le lei o le tua. Vai atu fo i suru le tino. Ia, olo o maruia i leanga le lei o le tatou tapa usiri langi lau fionga o le morisiri fia fo i le sunga e Godfather. O le fionga e lau matia, ia, o le fo ua iai a tofi wha tala le lei. Ia, ua siti ai le tūlanga ua vea ma suip kopo. Ia, a o le fionga fo i le ai malanga mai lai le tu malo si o safata io ia fausa si e ka o me fu se ke fa kwali o si e ka o me fu se singo ka umanga ia ai mo moari e no fota uma ia ina io no o me ma ko ri ngol ka le marka ka ia a ole fionga i te mai tai prestene ia fionga ia li o ainga ia o le teine malanga mai fale ula ma le teine malanga mai sa tupitea ia e sesi vol to fine ia matou ia manisi a fio anga tele o a mai siri mo mo ne fia fio a mai le tau o a mai ia le nei taimi fo i le community mani nai va inga tau sila fia mamalu lo tele o le tunu o tau tele yo ile ano fale o fatara no o a mai o tauina. Ia, whaataro whātu i le paia mai mamalu po i ora tātou fisa whasala lau le awhiawhi. Ia, mālori whalau manuia, mālori tau ata. Ia, o te tātou po ia, ua sini ia po i le tau nei Amerika. Ia, o le tau i Amerika taimi nei, ia, it's a really less taimi, ia, ai, mawhai a mata lava na bebela po i le tau i nei i le toafa pepe o le mea o lo mātoa maumana no fuai. Ia, o le tari atu ni nā. Malo whawtai, tua fia le lei Elvis Modi. Ia, e meise o sauni. I tua inga tau ia wafo o tangata te tāpea. Catering faʻasoa wake up. Te tāpea, lono winga, paule mea ia tele ni nei la au te tele fu ia tau na upe solo ai pea le wadi ia. Ia, pea o ina mātou malangatu. Ia, la tatou wau. I tūlanga o le tatou whaatatala noanga. Lau fionga i le teitei fono ma lau fionga i prestene. O a mai tā penanga o le tātou sisinga fua. Toi o seanga o le tātou to ai tau nuu le iai e mawhai o na mati maia fuafuanga ai maise o le autu tonu lava. Wa e hei le tofa. O le whaia lea swinga mo le nei tau sanga wa le mai tau watu le unua i teimi mua le mo le tātou community Victorville.
kaya mo paksi siaka ya before you know I si to file yung requestine ya mo may matu ole matu tong fingale tu fantasia ia tangata sa mo yung nei ni San Bernardino mo Victorio mo Sai mo back onole to teleo tamama tina matua lo fapenao na sia malanga ko ito lo na mo fa tala ko ono te wa inga ia ito ifo penao na ia tanta ma dala lena ai si to fa ni stende ia mato tu fa te sia ia ese community sa mo nei dunga nei Victoria ia ole ala le na mato tu fa te sia ia ai mo le termine ia wa ya no mai das wa mato sa uni foi ia wa lava da pena foi ia le jonga le coistele ia ma mato committee ia awale ko fuanga ho ia o mato da pena foi wa o tele tangata o fisili mai po a fe malanga mai ai ia la sunga ia le mato polidea le sunga ia to ia ma le tatou Bluenet TV ato o lo tele tangata lo fatania ia o se fitia sini ko le ia mato o le afa tu mulia ko ia se mato fa mo no nei Victoria Malo fa'avitai o tatou fa'asoa le fai amatu ina turuga na initial graphics fo'i ma na initial o ata ia silafia mai moa mai ai le tatou community ai tau tele io ile ano fale ma le fa'asologa fa'amole lausuga le tamaitai presidente ia ma laufoga fo le telefone e mafai ona tau fa'amatalatala mai Victor Viola ia mo le fa'afofoga le to'ata o ani na inu tuaoi ia ngai mamlama o to America ia e mo le fa'afofoga maua mai fo'i a le tatou atunu inisio atunu o ai nai pitonu utua o ia tu Victor Viola o ia ni tulaga e silafia ai e le to'atele outou ina Victor Viola ma San Bernardino fa'amolemole lama Time fasili ia o Victor Viola o nga tonu lea o le anga ia tu Las Vegas ia me se foi ia LA County o no utua o lo papinara na tana mai Victor Viola o ia San Bernardino Ruta Fontana Hesperia Barstow Apple ya o ma aralanza o me o le a no fanga o le afata o ina ile fa moi ia o le nisina o utua oi o lo lata mai I Victor Viola ia o le iPhone nei mata no fie o Victor Viola Hollywood le al high desert e on tosi de fia malo fa'avitai ia before na tosi le fia wa masalo ai malanga I lo the Universal Studio o nei na ba tu ba le fa ngai le Universal Studio so ai la to se le na pe on sa no le question yo le no le na le ye ba le na ba tu lo ia malesi ba o le county ne San Bernardino pe se tu malo o le kile ia le county la tua table tua o in Vegas ia yo le wo un to la tu le state ia o se talia tu le Malo fa'avitai e ai le taimi sa malanga tua i le sunga lau le bale toa ma le tatou aiga o le fa'atotua I le tua sa mau tasi sa matou moli mauina na mai tau atu sa iai se ceremony sa o tou faia fa'atasia ma tatala ai se malae kirikiti mo ta'aloga fa'asamoa e mafai ona tau afea I se lua saunoaga le whakaua i orangi mara kirikiki a o kou kirikiki wha Amerika le si kirikiki ir baseball o le matua numero tasi a o le awa mana ia tele le tatua whai le malai kirikiki a tangia mai fo i ona nai whai tutono si tasi o malai tele stadium e mwhai ona tau sauno mai I le mafua anga ua whai ai nei ati na e mo tatou I nai Samoa aftai e se fa mani ai na o si matou pito no nei Victoria le amatai no matou fa mo sa matou wa sa idia se no foanga matou mawale no foanga I o le stadium Adelanto ia o se fia na siliko ona wa fetau ni le fainga le matou malai piti ia ma le fainga malanga le
ana tatou faiga malo le faatuatua i le atua Samoa ua tasi lea na matou valauia ia o se faamaniaga tele leia i matou ona ua malaga mai ia le tatou faiga malo ia latou te faamaniaina ma faapaiaina ia mamoli mauina ia le matou malai kirikiti tonu o le steni o se fiafiagasili leia i matou ua o te longa i leia se malai ele yo mo ia tatou faiga malo ai paune le malai o leu ua malanga mai ia le fionga ia lau le mani toa ma tatou faiga malo ia tatou te mori mauina ma le latou faamuniaga ia o le ala lea ua matou fiafia ai ia a o le tulaga foi tonu o le matou malai pikiti ia e peia ne sao e lau saunoaga ia o le tamafaiga lavaina ia toe au mai ia taloga faisio tatou matunu ua tasi le taloga taua ma te alofani ai foi ia tupulaga ia le gata foi lea o nuu mai tumalo malo faafetai malo le ua faafofoga maua le tatou atunuu ia ua maheʻa foʻi la ona oo ia itaʻitaʻi o le tatou atunuu ia maise foi suga laʻau le mali etoa o le taʻitaʻi o le vaega faapufai o le faatuatua i le tusa mo utasi ai o le a tatou ō i le tulaga o le porokalame ia seʻi o maia le faatofalaʻiga lau fioga le taʻitaʻifono o a aso ia ua filifilia a o a foʻi ano liu o le aso ma le aso i tulaga o porokalame auā le faafofoga maua a le tatou atunuu Maro faafetai o le matou pokalame ia amata i le aso 5 o iuni ono fitu ma o le aso 5 o le aso 9 ia o le aso 9 ia au faafiafia mai latou foi tāalo i le parade ia tāle o le fitu ia amata loa le tatou savaliga lea ia po le tatou parade ia afa le valu ia te tala faapitoa e le fua i le sauniga alotu ia taleiva sisi le tagavai o so tatou atuupu o Samoa ia le gata foi lea o Amerika Samoa ia mai nei foi Amerika USA ia afa leiva ia ona tatou paia lea o fupuaga tatou atunuu i le ava o le liʻitaiao ia o le sefulu lima ia mo latou ia sponsor ma appreciation foi ia i faalauiloa ia tatou sponsor ia au mai alo afalo sefulu ia o le taimi lea o le lunch ia mo special guest o sunga i faafeagaiga ia le gata foi lea ia le tatou BLUNET TV lau sunga ma le afioga ma le sunga ia le ia taua ma le ofisa atoa ia amata lo le ia ma tatou taloga kirikiti ma taloga faasamoa i le na aso ia a e oolo i le afo le 5 i le afiafi o le asotofi lava lea ia amata loa ia ona faagasolo ia entertainment mo ko faafiafiaga ia amata lava ia aʻoga high school ia ma le kolisi foi o lo faapena ona tuina mai ia lo latou faamoemoe ia o alo nei ma fanau o Samoa ia o loo faapena ona iai tonu aʻoga nei ia o leo mai le latou lagolago i tuisai ma le tatou faamoemoe ia ma kulupu o le a faapena ona sisiva i foi le afiafi ia mo aloa faafifiaga ia ona faiʻula ia lea i le faaʻulaina ia po le grounding o le miss feiloaʻi le paia o Samoa ona e toʻatasi lava ia sialo lea o loo mafai ona representinga ia e luga nei i Victoria ia po se matou faalapotoga foi le feiloaʻi le paia o Samoa ia no mai lea ia le aso faraile ia aso faraile ia amata foi le tatou pokalame i le taeao le faigalotu i le taleono ia uma le faigalotu ia ona sosoo lo la ia le mataloga kirikiti ia i le aso atoa ia e le gata foi lea ia mo taloga faasamoa ia afa le 5 ia ona o leo iai ia
ia high school ia o lo tau vai tau o le Sausiva High School competition ia o e lua ma le fai tulala tu ina ia o mane e la tau te tau vai ia mafai ele la tau fai longa le la tau award e puai o le amalo o le high school foi e malo i le aso i le tauanga le o le high school na o le fia foi i le si foi i le kongoseki le fai ia le meito vai ia se tema ia o le pokalame i le afiafi ia o le fai ngā lot o le fai ngā lotu ia o na so o lola ia le mafai fianga ale autiutiki Maria tuasa. Na so ai ma tau sala au kiltiti ile tale van au le aso tonai ia o tatu fainga lotu ia ile tale ono ia le teo le ono sundima te le ono ia o le suanga le champagne au kiltiti a tamaloloa ia ma tamatai ia afo sepul ia fa fianga ma au siba ia ma e kane si o pa penao na gai le tatu po kalame lea ia tale ton ia toi fa na solo le tatu parade ia malawina uma ia fai longa o au kiutiti ia ale ngata po lea nai me alofa mo e kane si mo fa la tonga ia ona fai kula ia le ona fai wina la ia le tuina dalo le o tana vai o tatu atu ia a uma ia ona fai le o tatu siva ile tale lima ngai se furma tasia se furta la ia u mafata mo tana ia o se por kalamena o lo ia so ia ton ai lima au kititi e dua au fini ia ai tolu au tamaloroa tasi au mai au Sitalia e tasi au mai San Francisco ia male au mai le Victoria Falls ia o le au Tapua Fanua ia male au tina mai o Seattle o le tene o le Usomon ia o le Port Kalamena ma patulangana na le tatu au ia vende e fata wina le fonga tamafa ia le ngata ko ia o mea tau lima ma ese uma pa pena ia o lo fa nga solo i pe le aso ma le aso alo faftai malo la mutia foringa mai se ke le ko ngaro nga fo mar ko sangi no moyaso pa mo ku ngor ka ko fo a fa ku langa ia e Salt Lake ma LA ma Victorville o fei ku ia piko kere Samoa o pe kai ku kusa ia okay donga mo la fa sili ia e donga na o sila ia asia e hotel tuai ia Samoa i LA ia na sole mai Utah ia muri asia ma to pitonu ia maro msalo ko kere vongi so la ka fa mo ye maka mai vai o vai aku kele o kai mi foro ka ko kiki ma io kero kiki wa ka ronga la ngi fi kere e so es ko kusi ai wa sia ka le la kusi ai pa de ko ma no mo de mala mai ia Elvis ia Elvis mo ia o ke longa kusi ai le o sai dia ko se fa lu mo au me sia ia sa mo ra mo no Elvis mo de fa lu mai foi le asole malo ma ga ia ko fu fanga fa kai lava mo sa nginga le malo faftai le wa mai ona run through le tatu por kalame ia me se foi o fa mo le tu fo nga fa mo misa fa mo le ta uma tua taimi ia ono fuanga me se foi o numero telefoni e fa so taima tu langa fa pena o le futu va ia tu por kalame ia e atangia mai ai o lo mawale tu ai nga por kalame fo ile tele ne tatu moni mawina i Samoa e ia savali o le ia ina ekalisia fa fianga ta alonga ia o onga mavaenga falainga matulanga uma fa pena ia ile fa moe o le fa afsilia tu le tatu ita penanga uma ma tulanga o le fa moe fa mo le laumatia
Ia o iai ni tūlanga le ali tala I tūlanga fu I e no fuanga I mawhai o nā fio atu le atunuu ma wha mautu wai tele whatali malo ma tūlanga whapena wa jelo le umai mo mai nisi tangata mai isi skeki ia jelo le la fio atu nei whailo ia Godfather tele foi tamai tio le awatu o mātutua ia mai se foi o sauni mai la tau ia o le awatu ia mwhaina whaaso mai o iai se vaenga whapena Io e tūlanga e whawhaingofia mo I la doule la tu fisili e where le ia tu e asi le au malanga ma asi tatou fua ia I tūlanga ia tatou Victor Vior whamon Ia, alo whaftai, ia roa tele lava ia hotels I Victor Vior, ia le mamao se ai ia hotels ma le penga sifu wami nguke e kalaiva mai ai I le stadium o loo whai e le whamoi moi ai o loo tele ia hotels I Victor Vior, ma Esperia, ma Lananto, ma Po Valley, ia a o Victor Vior ana whanga e tūlalata ia ma I Lananto, lo iai fui nai hotel I Lananto, ia ai mo hotel le lei ia wā fui ia sio tātu watu ia o Victor Vior, o lo tele iai le ia mana nei o whatani malo, ia wā fui ia le fai ngā malo longa po le mamaua nā se fulu a minuti ia a whapea foi fai malanga mai le airport le loi Aunty ia ngā le kōt fulu a minuti e sau mai le airport e tau I mele I hotel ia mana no fuanga foi o lo whapea nā ona no fuai ai Malo whaptai e iai ni vaenga I te tau ona awea lele iai Godfather e visi msauni mala wadi ia wale le alfa ilo mai e ni vaenga te ona fata pena iai ina ia well prepared le ma tonu atu na Victor Vior ia ba se fale fori lo ke misi e foala au ai visi ma foala au foi aksi aka se kari mai pe ora vanga la se olo tele a fale na Aua le popole fua I fuala Fai o le Ara ki fuala Fua le popole fuala Le kele le hepo life I nunga nei E so pani foi Ia I la tuku mnau Ia le faenga Ai Aua le mea o le tau Nai pi o tau maranu Ia o tau Ia a lewa mata o na vela I matou Ele de vela tele Mafana Ia ai Mo le sauni uninga lava Ia ai ina ia fai ona ta pena mai ai pau ale me o te popole ai o ka fara ni te ua o saule fai to fo ya ia ole ala vai tau fetutu na ia ole tau mafai mafo fo fionga di puli ia le tu lango le fa matu atu nei te ore mfai to fo mai ia ai o yo lea Whaftai ia, ina dei te ua iei nisi vaenga te lua fia sau no ai, te lo fo ie, a tono e ono to e mosi tātou lau le lafo I vai aso ai le I whaia le, ia se, ama ia se taro sanga e ave le aturu o ani vaenga e te tau fo iona, whaatala ula ia wale tu lango le tātou wha moe moe. Tasi al vaenga rea wha moe moe, o le tātou po siva le aso luas ful marvalu ia ma autosunga, ia masalo nao e nare tātou por kalame, a mata I le o le aso luas fulu marvalu le o le aso tonai ia o le taimi o le wha I le se fulu maritasi ia e le koa e afe tala I le laulau ia o na mafa fo le tau mafutanga I le aso le amatu whai alawa tau mafutanga e whitau I le ma se lau tala o le mafoa lea ia le ngata fo I lea o laulau ia o a tatu watu nu ia na o tau sila mai o rea la masi I mai ia le whara sinita le sunga le ia taua ia po le sunga po le ka whara ia wā le wha moe moe ia le ngata po I lea ia o lo malanga uma mai ia le tātu kuwa I TV ia wha pia po le sunga le lo ia ma lato uma whai malanga mai ia ma nao mia lo tau langolango ia le ngata po I lea ina ia tau whiroa I po ia I lātou o lo whapenao na so ma whaia tātou lungo le lātou por kalami. Ma lesi vaenga muli a siata e se furu tāla le pākanga. E to toni le kongi kako pākanga ia a o lo urufale atu toni ia e leais. Ai o le tāvale se furu tāla I le tāvale. Paua ia o a onga ia
e aku I pasi a onga ia o la tau na e fuli le la ko pakanga a o la tau matua ia se fulu ta la le la tau pakanga I lea fiafi ia ala tuna pila vuna le presidente pese ia whamalo la rasa noa whamalo ko I tatou ko kalame ni fiafi whamanatu atu I tatou umalawa le tatou atunu o Samoa o lo olalang papa au I San Bernardino nei ia me se foi LA Bakers ia o mai tatou te fia fatasi I tatou wai fua San Bernardino nei mo foi tatou o le nganga o le fia fani me le fia fatasi nei so ai lava nei fua o le fua lava ia o le fua Samoa tatou te ia tu so mai ai wana o matou o ni au fainga de wenga na fai o na matou fa ma ko ia ma papena ona Tautua mo e Samoa ai o le fua e ai atu sa uma e ai tatou Samoa ia pa fio mai na tala mai au tatou te ngā lua fatasi ia ma mo fo I le fia fo I le fo pa moi ia wale fatasi ngā tatou Samoa I nei fo I tu o le larulangi pe ona mātou lofo ma wai le ngata I lea fa mole e whaai lo atu e iai fo'i ia nisi fo'i o groups e pe o le car show and motorcycle show. Ia o la tau o le awhaafoina le tatou parade I lea tai au o le astofi I le stalaina o le tatou hua. O se tasi fo'i o group o Samoa I le ia o lo papena o na ngalue fo'i nisi o alo whanau Samoa I le tu whaatasinga fo'i o lea vaenga ia e whaftai lea tua ia o lea e o mai foi la tau e tu mai la tau tau au e lango ina ia le nei whamoe ia whaftai tele lava mori taimi watu ina mai e whawhenao na ma faʻasoa atu ai me le suma le taitai konu nei ia awa ia le umo le tatou whamoe iwa le mwhai an mātou nofo ua mātou whiawai atu a le tatou Blue TV ma le tatou Tautai A'e ia wa tuai lava ona to fio mai ia wa lofo saoni ma wa lava ta penga lava le filo ai pa io Samoa ia wa fo le to fio mai tatou te ngā lua fatasi ia wa fo le tatou fua ina fa tasi va ngale pa mole a shata ia mo fai longa ia tatou au pititi ia ole le tupaoli ole manu malo eli mafe male kaka ia tulua e tolu afe ia tolu e lua afe ia mole tupao tamaitai ia e fa afe le manu malo male kaka ia e lua afe le tulua ia wana ngolea na le lua au tamaitai tolu hoi au ari ia ai ole fo sauni ia tatu ainga nei le filo ai le pai o Samoa ia wale to wa fio mai matala mai au asiata ia le ngata ko le tatu Quickfreight TV ia o matu sauni ko ia wale to wa afio mai matala mai au tatu te pai me fa tashi mo nei le matu pa mo ole nga sigi le man fa tai wa tu la si mai fa la si tai le sunga le ia taua ia le ngata po i lea lau tau whae le vai malai ia le pule fo ia le tātou por kalama le BLUNET TV ia ma le au whai ma uma ia le ngata po i lea o tupu matamari o lo whapenau na fia afio mai ma tala mai au ia o le se fia masiri le sunga le presidente ia le ngata po i lea o mātu tangata ia ma le mātu komiti ato o no lea o le afio mai ma tala mai au ia e moli mauina ia ma whaamoni hina fo isio mātou nei whaamoe o lea whaapenao na laiva tu le larongangi atoa na ia ma whai ana lātou silafia ia e le e whai mea ma whai a kenga re bok I tonu nei Victoria ia o se nganga whaatai lea ma le fia nei tula fia o na maua se maawa noa ia whaasoa toina mātou por kalami le tātou por kalami o le tātou Tautai au nei ngalo o lau susunga foi o le tonu tātou komiti o e o le whautua, ia, mo ia na le maua se taimi ona o ngai te pisi, ia a whautai o le a whai mai mana tua mai maa ua, ia o se tala atu le nei la wafiafi. Alo whautai talinga fia longo le
sau noanga po le tanoa lau fionga le teifono lau matia whape foi le sunga pa ua le fionga Pristine ali o ainga. Whaftai wai lua wha manatu mai le vaenga o lo utulanga le komiti o le fautua o le fautuanga. Awalava ne ifayani mei la wadi ia pe awatu. Walava ia erevisi walava ia fuimono ma a le wadi ia la ngai kere nga sua wadi ia tatou tala talie lava fata mai lungo o proclame au silfia le tunu faftai le mana ia o aina iru metal o le a fea si o matou fleo watu upo e fai fleta ia ile fatupu mar fata mali ia asio tatou maftanga ela titi em ini faftai o le amatanga fou o se urua taimi le au maua o le afai ai sisinga fu ai tonu o le pitonu o Victorville ia e fo le taritununga o se amatanga o se mea fou o se amatanga o se mea lelei o le sa momo atu ia le teifono le sunga la au le male toa ma la tu au va e fa manuia le malaikirkiti ia o le au atu rota to e amata e live mo le sila fia fo ia le tunu o ia le matou vanoa ma le committee e live tu sa o ba tatou Blue TV malungo o proclame le Tautai A'e ia fa moe o aso umane ia tolu mai lava ile tai au ia se ia pa ia faufuanga o le fiafi e makuale ai se vai e fai o le awari ia e matuata mo e solo godfather masauni mala camera o le atu vai foi ai ta mo e fa sau e tapu e tatou wa o le matou plan foi lo matou matulanga au no ki kon komiki a tatou ia o tatou cameraman e topless langa ma tu e tar so ga miti al tatou pule ia nai e tar so ga miti a sauni tar so ga miti elvisi ai tale malu Aunty ma god fa o le wadi lai o le afio i walanga vevela wo umano tau e vevela fa moi o no winga te lua feo ai solo e te fusi o lua ulu ai fa sau ma lua ia faitanga ya ya a fa fonga mai sa mo ai lata ile fa moi o Victorville San Bernardino ma pitonu ma lava le sa ta o le fionga le Pristine ia tatou filo ia na o ki fa karikari mai ke o mako le afia ia ai atonu te o le mo fu se sia va no lo pena le pauno le tausanga ia ai a mo le lao sua tu fa ali lo lang sua pe a mong ia lo fa por kala mer ngai mar ka ku al Blue TV fa ali utino le lo fa ia lo sua tu lang fa mo ia manuel ne fiafi e te tunu wa fa solo ina tu neva la fiafi tatou na America ai tau te so te pea fa tai mo tatou no lo fa tele atu ia il tatou community mar committee so a committee mo to mo lo tau mo fa ia le nei fa mo fa manuel le tu ne fiafi fa so foina Faftai. Tatou marolonga a foi mai. Ia tatou a fei tatou mata upu faʻasoa. SMI. Fia whaafole la no lo mota. A fio mai lo le SMI Hardware i funga le. Ua iai nei le mato au whainga le wenga to mai whaapitoa. A wale sui ino so se vali. Ina ia whetau i le lei malo manao. O mātou vali, o lo awina mai atu numa mau, ma ua mautinoa le ananga tā, ma e umi foi ona au li le iai lo maota. A o whataritali ei la le sui ina o lau vali, o lo iai foi nisi o mātou vali e whai iai lau whiwhilinga, o wale whaale le ina atigi o lo maota. Mo tātou o lo alalam papa au i atu nui whafu, whapso tai le fionga ia maiava Leslie Wolf, a wā o mwhai on tongi New Zealand, ai piki Samoa lau oka. E nao le filifili lava le lanu, mātou te ngalulua i le suina, ona piki lea e lo ainga i Samoa. E SMI Hardware, o lo paanga mo so se mea faufale, ma le fausiaina ua mea angata.
malu le hatu o lo fea fioa I au kila ni usila e tausa I lia di la e Samoa mo so se whaatasina. E ala I alo ala no ese wa me tiafu whapea la e mo tamaitai mawhanau. E tasi lava le while o loa I au kila ni e te maratuina le Eveni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No mera Tasi John Coulter Drive. Out of a tonu la vole warehouse market down I le malai vale. Le Eveni Pacific New Zealand. And welcome to Ruta's Barbecue, Takeaway and Catering. Let's go! You can find us on the corner of Preston Road and East Tamaki Road. 021 104 5919. Le Quickfreight o se au nanga vave to e faʻatuatuaina auā le lafoina o lau container po o so o se faamoholi e uaiga I Samoa. Faafesoʻotaʻi vaʻaoao I le ōiva tolu iva tasi 5 iva tolu tasi po le ōvaluselau 7 tolu fitualu. Le Quickfreight auaunaga vave to e faamalia lotu. Join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. What's up, guys? Lupe Soraina Auli, Joseph Parker here in beautiful Samoa. Make sure you tune in to Blue Wave TV. Taimi o le wati wa a whatonu le itu la e lima I le reivanga o le afiafi mātou whaatasi ma le fionga I le pulisili. Ia, atonu ai wasu mai whaato ese ona ua tuai o le whaia nafi. Ia, le fionga I le ngā whaatasi, fionga I le fuimono. Ia, whaifo e talanoa I le ainga taua ana ma le latu tama. Mai o le fofia, ma upu ia whale la dai vātu. Ia, le fio whaasavalu o le patua moe pō. Ia, e mese fo I o le fio tama tausala. Ia, mese o salu ma au vai peau. Ia, ma le tausinga lava ia whale la dai, vai o le fofia. Le fionga I le whaarolonga ia anai. Ia, pule o le tātou unanga. Ma lo le soifua manuia, ma neia lo la e pei e fōringa mai o lo e pisi I ni whaurwhalenga. Ni usu, se usu. Ia, ni sauwhai. O vai a koe whaure mea leo ka ko puli. O so ia ele I fia menge ula whala ma... Ano ula whala mea whai aso maso. Ano leo iei o mai lau fionga. Koe whakalo whaku le pa ia mamalu lau mai moa o mau mele tato pokalami nei tula le fiafi ia fatalo fatu fo I lo fionga le vai malai ia le fonga le pokalami lo fionga siata ia ka I fo le fionga ia le sunga le atoa ia malo lava se fo manguia lo va se lo ia le manguia lava le lo fa male le o kako ka pa usili ia aftai o le va ia tu suru le tino e tu te le lusi o le te le tau leo fina ia malo le ona sai malo le la pale foi faiva matiuti ia te lo foi e mafuanga taua foi ia wa e afia mai ru ngol tatu program ia le ale va tu sa ole wala ngai e rua vai ngai sa wai e mafuai na sa mele le puli ole tu le ma le vanga le anga e cool le ora ole tu le pe oni tienta tongi are kura o sa fa maro lo ka ale kule anga ole sa fa ka pero ye me wala ia la foto wa mai le se fosse vai nga te fia sa no ai ma tu la ngole unanga nei vai tau so ifuanga ia fafte mo le no ia ona ke lo e ko ke le lo mai mo le fia maka mai maka upu le Tautai A'e ia te manatu e vave ala o mata upu o le mata upu te fia tala no ai o le BLUNET ia wo tele lava tatou tangata wo wala au mai ai lo mama lama tele le mea lea ta o le ONT box pamale mo le misa ia ato tanga I mele ata lea o le mele ta o le ONT e mau I le wo
e tele langa so se pito lava le fale e masangi fa mau le chorus ia le pusa le o le si vo ingo le pusa le ta o le chorus box o le si vo ingo o le pusa le ta o le chorus box o le atala le mate mo mia. It's very important that e send mai o le atala serial number na le tu anga vale o le ianga I le atanga toto tanga I mai ai e tāua lava le mangingo o le serial number e mawhai anga mako so o connect e oko I le lenga I le chorus ia o le si whawhasili o tau o packages o le mole misa ia o tatou packages ngalei te minei o le tatou fiber light e valusu fitu tala fitu lima sene o le fiber light e whatoi mo tangata ia no whato tasi versus student ia pes tangata fo I lo matatua ma tama matatua lo ngofonga o la ula fale o move out ia tamaiti ile tele se whanganga tele le internet ia penga le matamata me le Tautai A'e le fiafi o le sitato package o le fiber unlimited ia o le fiber unlimited iwa fitu tala fitu lima sene o le package maasani la lea o le popular package la lea tele ngawhanga tele o maota malawa o le fiber max ia e tele ngawhanga pisinisi e tele ngawhanga a inga to tele a mesala a inga ia e fia tele whanau e feile online gaming o le fiber max fo e tele ngawhanga o lotu whapea fo ia isi organizations whala putonga e lo mo mia le internet I tonu lato whale whengalwenga ia o le paula le mea nganga o fia sau I lunga le pokalame whamamole asiata malo whawhai lo whenga le lipule o mauala le avanoa le nei I lunga o le pokalame e lau whionga o le a le whaatau ai mafua ai o na tatau I tatou tangata Samoa nei au kilani po New Zealand o na latou sign up ma whaola na ia latou interneti po le internet I le BLUNET o anu vahenga taua o le mafuanga taua like the first reason why you should sign up with BLUNET is because it's owned by us Tanta Samoa not only that BLUNET offers customer service like for example a whapenga ke le Spark pe le Vodafone e po a fo inisi fai internet a e vili e nei whapenga I le problem o le Wi-Fi they will answer you back in 3 to 5 working days mo mato a whape e sofa sea I laso nei e toi tali atu I le temi lavana ia a o tu fo I le refsoswangi within 24 hours that's how quick we are o le si fo I mea manga I le BLUNET o le sao pe le internet matou o mafuanga ia langa le to tele nisi o sign up o le Spark o le Vodafone o tele ngatumu o matou le langa le toa mata le BLUNET probably 2-3 years now o le lava le ia le internet supplier matou e lo o tilo voi matou e sign up all of New Zealand no nga singa ngu mela lelei e mawhainga mato tausia mawhainga mako operating ia e faʻasoa le internet malo whaptai ia le fisiri mai nei nisi o tangata o le ale mamao tatou ni usila e au ieli tatou tautuomle undanga le nei e se mai au kilani e mawhaina o inisio o city se atu au kilani all of New Zealand ele se there's no barrier for ngale we can always lafo atu ia modems I lolo mawhai fo inga mato Zoom call pe video call atu fo if so swani atu I le whapi inga lo internet I want to give a shout out to Sitamale o Iakopo sa vala au mei sa matalno Iakopo a whape na o sili fo le pokolame Tautai A'e o musu lave atu o tato packages nga ia ma o le mea fo ngai o te mo mia in order to sign you up ia le na whaari rau lango toi futa to packages I lunga wha mora misa sei mo wai tatu
ia le outou sisi mai ma tadi fisili ni so outou ia fisili mai pea o le tautua le mala unanga tasi le au unanga ale Blue Wave e ta ua le BLUNET le outou sisi le mai ai ia o wala uma mato mai ia o le fionga i le lipule me se fo io disi o lo ngalu lu e le tu ia sign up more try it more for a month or 2 or 3 ia e ma wafa pe o ngi me ka mau ai loa te le fia ia ma fale ngai ko fo i lau Vodafone po lau le lava le provider o lo a ia ai o lo na fa ta waina pe ona sau no le fionga le lipule a e vili lai le Vodafone ia e fia ngai o ma le au kamakari ke le fongi o komegi fo i e ke ngofo i lungo le lenga ai e vili mai tali atu le fui mono pe tali atu initial o ngalu lue le tule ia ale mafai ona run through ele se video call ma fa manino ya oi ile ngana Samoa ma ngana Britania ia e mafai foi ona pokle time ti etwai ia i lo mota se ta si lava fa malia tu fo I tatou viewers here contact me tatou me fafo I for New Zealand yes na o New Zealand lava mo le BLUNET mo le temi nei faʻasoa taʻi me tatou numera le o valu selau ia masala tu le miselu na sistemi ingi si inquiries ia faʻasoa taʻi me tatou Facebook page o le Tautai A'e po le Blue TV ia po le tatou page for le BLUNET faafetai te le lava lo fionga le vai malai faapea volo sunga le atoa o le avanoa luna le pokalame le Tautai A'e malo faafetai e uma tu na tu misal tatou numera o valu selau lunga o le pokalame le o tele ila tau fisiri mai fali lo lango tasi le vai ngai te lango fo ile tau tua mala unanga le tatou wa Blue Wave TV ia afa pe le mafai ngai au lo fa mai inga ia fa au le unanga ia sign up le BLUNET sui ai la vai la ia complete le package BLUNET Tautai A'e por kalame ia ma TV mana ia vai la ia fa tai lo fioga le pule ole a tatou wa tu le malolo ngai pupu ia se tu muri le sunga le lipule ia ona tatou ori ai rola ia le te tail tatou temi malo fo lon sai malo fa to tu malo okay SMI Manu le hatu o lo fea fioa I au kilani li usila e tausa I hia ni la e Samoa mo so se whaatasina. E ala I alo alanu ese wa mitia fu whapea la e mo tamaita I mawhanau. E tasi lava le while o loa I au kilani e te maratuina le Eveni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No mera Tasi John Coulter Drive. Out of a tono la vole warehouse market town I le malai malele. Le Eveni Pacific New Zealand. Ia, Joyce Fulber fitu minuto ntano li tula e ono li tautua. Fa au le tatou Blue TV ma le porkalame o le Tautai A'e mo ila tau o le anu fisili mai le 0800 number le utu ina tuilunga o le numera le te vala au mai ai mana le tatou packages le atua 0800 258 638 ia le numera na e vilifua ia te vala au mai ai talanoa fisili malava te mo mia ia fisili ai le numera na io e o te fisili ai pe fisito o luole ia ma se foi o le service foi le ngang Samoa ia ngai le si vai ngo o service se ngi usi le pa nga fa ngang Samoa o le mai tau atu o le ua fai lo mai e tustu singa I Samoa ua sau noale o le ua maua le tali o le fisili ai le to te le lava ua tolu tausanga nei I le tangi ale sunga le laulia le mali e toa I le tua inga ma le tangi ale fale tua o le ua whailangi le folongo vaile pa ia awa o tua inga na whamai ai ia tuila epa o la ua sa mali waitu au
O le la wa ru su tanga o vatele. O le la wa saura kati. Ai kali mai e fau kuanga lo ya sidi. Ele lava. E lava ia. Ia mau. Pele lava fa mau ni anga moli mau. Proof or evidence. Ele kikile. Ele malosi. Ele malosi ya, le kikile. Ele malosi ia fa mau maunga. E ono alu ai lunga o le mamafa o le meta o le defamation. Po o le tau fa leanga ia por kau fa makau fo. Ona la utari Samoa. Ona aso fingalo. Wa alaka ko kikiro ngai il kele la bombeia le kupungai mo morianga le foi morianga o laudi le ngai ya. Foi mo fing foi ngame. Al morianga le sa ilungo o fonga whakaronga social media ma abis whakaronga kule pasafa ilungo o skasio ala leo. O ke rero la pra ko nga marosi le mga oile. A wailo se upufori whapenga nga lafo whasamsamango. Ngo wharonga le mele nga mokwa marosi lava le alwa kule epa ili mka upule. A le lau sao ngeiwa whamai le lava. Mai le ongo molia e ongo whaka apele. Solo ia le morianga le. Ole nasa mo na o tali lau fa tali mo tolu tu sanga. Po fo. Sa pe sa vali fo ile tolu tu sanga. O fa tali. Matato tapisa. Ale o saule fa kuanga ale lo yesili. Drop ele lava ele mamafa ele au le level ka o defamation. Ya tu se si ton fa upuina. Le ikau fa le hanga ku le epa. Ole fesiri numero tasi lea wasa ngole akau wana ngor fesiri le nga so ilo mafau fau. Ole sau ngoanga nga fai la auli anga ia ankelu. Le li tau tala vo ile le pese. Ole sau ngoanga le nga sau ngoai la auli lungo le soare puli. Mai ta uai o lea va ayaku o lea au mai solo ilunga o le social media o kangaka lea le pe foringa mai ngake kokongia leo pe lai ai nga lava re kala nga ioe ai longo malanga kengi arwaku ai malelo ya sidi nga lava e fai morianga o la audi le isi morianga ia wakasinga morianga o ngorkala nga fai la audi ai sau le kala makua kala o sau ngā kala. Atuila epa. O vaele mala auli lea nga maliu wai kama le vaikele. Ko e sau malesi kala fo ilele ile sia nga whaakarangoanga malana vae ngai singi mawhape mai a whaila longo winga waka kaunga leo nga lokar kama lea ike ua keke aire purfanga ala auli. Ola winga o lau tala. O le loia siri le fai aku ai si au ori. O la ori le fai aku anga ile kamai ka ilo ia siri. Ua ngofo ele masanga mea o fai arikele o mea kupungi. A le ua whaino liwa a mailanga faukuanga. Ai ole makua le make sense lava. Sa ilo mga koe. E whaon ka upure whamsingonga wa whamsingonga mai sao. Lewa kipi akua ilo ya sili ma komisingo leo ka upu. Whamata sa moa e leo watato wa ai o lea la asii la asii ka leo upa sa moa. Leo le asii taua le lo ya sili malanga vaenga lea komisinga. E si kaua anga I fai unga ka kaunga fai e whamsingo. E le ua sopor fia pule o nga ia ele o ia se whamsingo siti. Turo, upu sao. E le seksio kau whaleanga. Pule foi o kou rea kou teikinga walanga. Wa mele iai se vanga kou ke HRPP nga kou confirminga lea ma kou kangofi whaakioти ka ngaka ie kuku lea meo kongu man fast. Ioi. Ai ma kou foi se kaile se kangira o kangira au. A voi luk fakwe. Ale oso mai le lo ia sidi. Oso mai fao apa au o whamsingo. A vai tato.
Lono winga ma fai vela no te fa pe atu te itaia. Ele sa o fo I iwe. E o ai ngai maka upu kulo e koea ongi pusi mangi isumu vatu fa fonga la tunu o mata upu wakako lo uma defamation. You know, honestly, ka kere ka waru se ya onga roia la fo nga ele o sa wisa uni ne fiafi. Ele mo mia fua le sau fua se lo ia ka ko fa man mana mangi me o fa ole defamation. Le nga ole meaning sa o asa mo defamation. A fai ke HRPP e ke se fi. Yeah. Or the meaning le nga o defamation Congo Samoa. As long as you're HRPP, yeah, you are safe. As long as you're fast, pe ke sao, you're in danger. O le interpretation sa o nga ka ke ave ai melo defamation so far ia Samoa. Ave ese mai o ngi usila ia ma Australia. Ya a ko ngwe nga ai ma fo ngai lo ia. O le mea whorea sia kai e kau whaangongo ai. Kalu o ngā e sere ko o ongo mara ko o iwalea. O ka le whaalongo lava I se mea e a ngai I ala kou le kelo ngā ngā sa le kupu maingi. Le ngā ngā sa o le whai o se whai ngā malo e sori kura fongo. Le ngā ngā sa I a fia me man ka upu le kupu ai I le moni mau, moni kusi. O le o ke kele ia mea. Ale ka upu le o loke lo ia siri. Mai ka o ke mama pa fa pe mai o kangi leo. Ia fa pe lo ia siri, bai ko kangi ngai fa le ko kangi le lava. Ngo fora lem ka ofi kangi ale si kanga ka. E o mena ngale le ke lo mama mai. O le sila me fa ya toi la tala. E ka umai. O le matua le fa ka ua le lo ia sili. Ma re respecting ale lo ia sili. O le kari kongunga fo yo lo ia la auli la tauia. O te mo mele wingo la utal. Wala ngai le ma fai ngala ala alo la auli kulo war sunga le te fono. E le ma fai na alu fa sama sama ngoa kua idunga la alo I o official leo. E ave se kangi. E au ngoa ma le fautuanga alanga. Loia. Alanga lo ia. Ele ma se ma fai e o fo ia ta to o ia te ai o ke ia lo fai se kangi po le ha lava se me fai mo wa fai la lo ia se ma inga sa legal advice e la o te mana tua ma tal no nga fa walo ai fa fo me fa walo e ma ko fa so nga fai ile ile manu ka mo o de keisa olo o de keisa olo le wo tara no tua ai ina o fa so tai mai ia olo I Samoa. So kai mai I au matou ile. Matala noa mai ai ile faale ko ngunga o leo ia handling the case. Case le va ku lepa. O upu ai nga faalo ngo yo talinga o fai langa ora o ke fongi nga tela noa I tanga tani. Nga o le lua mea ile o langa faalo ia. There's a case and there's no case. That's it. E kilo fo ilale lo ia le langa fa mai fa kuanga fa tuanga fa walo no fa ia olo o le ale sila nga la lo ia fa mai fa ia olo there's a case fa mai that's it avela ia o le alanga le inga fa wa ka fa pengi o lo o ka kongu lo ia ngai e ile case finga winga o le ala wa avatu o le tangata fo ile lo ia ya lauli tulo lauli le mali toa o le kwala wi a la wi. In fact, if not, she is the best, one of the best defense criminal lawyer. Iko Kongo Samoa. Ia precious Jang ma Mero Lui. Ai a faila o lea vaku ngi ko inga faukuanga fa pengi. Tolu tausanga a o moe le attorney general a le wala mai a sau ko inga karangoa lea. E pei harmony agreement le fainga o langa kalangoa. Ona la mea ngala inga songa wa kele hei upu matala o le mele e fai ila utala ma tua kalo sia o fonga mai I am hoping you are listening, you Attorney General Samoa Sua Helen. I'm hoping you're listening. So you've allowed 3 years or going on to 3 years for all these tensions among people. You've allowed that to happen, and you waited for this long
to come up with your so-called advice, legal advice, that eventually there's no case. It's not living up to the defamatory. Ele o au le marosi, ele o marosi kulanga molia. O fela le ngai ngofo ingi o e ke karinga the constitution. You got the law, so therefore you should be responsible for guarding the peace. Pe afa pe ele o foi kiu ke o leo. Ai ke ngofo ai e oso mai mau fo kuanga ke oso mai ngai kaimi ai e sa fo mai ele lava. A wa fia wa kapisa ai kanga ka in fact wa ai. Kere kaimi karango ngai ka. That's what I'm saying. Ai okay e oso mai ngai kaimi. Ole so me okay. Sa mai ka ku kusifa pe. O lawa ia precious le kalia lo yesiti. Okay. Here mele kupulvalo yangi. One of them is not honest. Definitely. Wa afa pe le wa ave lo yesili le kusi precious le lo ya alauri. Wa leva ka nga fongi nga longo e precious lauri. Im ka pure polaris me ka ngfai. Or kala lauri. Ele mo se me wo ok ya ngai. Afo ile ale no foi. Sorry, mafua ngangu wa kungi. Te atawa. Langa ke mga ke ngangu ku Loya City. Ede mo ka ko kinga makamala ngai is ang mga osi yung fa fonga mai. Olo wingor kala le fa yatu. Wale vala nga e ngofo malo legal opinion malo ko mai makaukia. Ole umile au su nga ko ka usanga ke su e ai le video le ole plain and simple and pure and direct or kala kuila e pang fight. O le ala le mele ke kausa ungi wa yola ukala le Loya City. O le ala le mele ke kausa idi mai ai ke kau mafai arrest akwa. Me fo ia le ka ke va le fa fonga ko ela. O le ala le mele ka mafai o lua malongo. E kausa ili ai se me loka ko el Tautai A'e. Onga ua mako lipo kia le kusi are keinge le nga surfanga mai a mako we lipoki. O fela o mea ngai sa wele defamatory a o lewa e ruling ar me lea director kala kuila e panga fai mai. O lea ua whaalongo aku maua o la auli mavaele lea nga mari wat kama lea. Bai. O le si mea. Kulongo ke le discrediting a lau sunga loia alanga o eke ngang. A maa koe fa Samoa. Langa o e fai sa o hala ukarangoa. Langa o lau sunga ngai ke o kere i whaalongo ke leo e fa Samoa po le ase le lei o sau fa Samoa. Yes, e kia ka mai ai ele fa pea la le lei e fua manau fa Samoa. O le visiri la, o e mana malama le lei fa Samoa kuila e palenga fai. Kasi nga. O e mana malama le lei le fa Samoa kuila e pang fai. Walanga o e ke ngangu, me foi nganga la inga di folongo ia fai langa fa diliu. Fa diliu upu. E ui o lele kau ke vai akua o lele ngangu soro mani. Ai ma kwa le make sense ar menga fai fa diliu upu onga o longa foi ngau ka inga. A kongu inga ia mangingo mamala malama. I lenga ma vai lenga o visiri. Nga fai sau fa diliu upu e ka kaunga e mana malama i lenga ngana fa Samoa nga fa ngai kuila e pa. Ai ke mana malama me ka orang nganga ku sao e ke nganga e ke mana malama me ka orang nganga fa avi e ke mana malama me ka orang nganga fa fiki o fela o nganga nga e ke kango o ele lo ia le po ai orang nganga nga sa fa nga ku le epa e me ka orang nganga fa ka usuai e me ka orang nganga fa winga lua e me ka orang nganga fa vi fa fiki fa avi male hango ngo yo mo nganga e mana mai lo sunga lo ia malenganga o muka serious level kala rai o nganga le fa ku le pai o nganga o muka serious level nganga wale ngo maka a foi na le te fa ya tuai sorry e matua i obvious makua makila kila lava le tou le sa o mangi me ko ke fa ya ongia yes ya ka penga le po le fo isau fa nganga me ngor kula fongo wai pa wale me le ko ke popoko wai tou te popoto teli e sa ili leinga ma vai leinga ngor kula fongo e prosecute kanga ko ke fai mai o nga o fai aku o ko ai asuru fanga ku kanga ka ya ke o ko fai me sa o mo kwa ko pi o le mafo
se le wina le fai tula utala sa ware kangia ar kau fa le anga ngumer kasile le ile isi ife mere pongi au skadia kau fe kuri solo sa ware kangia a le linga ankelu le se fai usa mo le se tulo sa ware ngai kangi ngofo ya usekadia ai fai akur kangi ai ka mo e solo ai o ko leo iyo e ai ma oele attorney general walanga pele o public mai lava o le akangia mai o oe mai fa kuanga e masalumi ai menge o bribes aranga e masalumi ai bribes ko nga me fa pengi wa se la upuia nga mention la audi e fa kakau au yesi sio ye le kusi le menga le post nga po le ola ringor mea e fa kalonga nga Well, nga yele le nani ngor status that's how you call it le fasokia ya mai le wingola tala le poster foi le nga amai lunga pese status ale ile nga amai lunga ilanga page wera po sanga fake page po le alava alanga lai sa wai lunga ingoa morio o le Andrew morio le sa wai nga kupe nga mahale fa pe ave leo mona tuo ina le sa quote leu pu fa Samoa o inga lea sa ngongo ma yai fa makalanga pesa fa kusa yai fa makalanga nga fa yela audi leanga o lai fa kusa ilungo upulai post solo fa iloa kangaka fa la waitele la ilongaka o lo ngoa a ko wofo yai fa ko asu inga o langa poro fa ilanga langa yai o inga la lenga fa yere kala sa nganga la audi le mali toa ia le va yaku o le wa mai sore kangaka ore ko kongere leo so what's wrong with that ai sa mo mala fa fonga lai fa ma ngia leo ku sa lai ka leo le defamation a fa onga lo ya o ko fori ngol lo ya sidi or ka ko lo ya sidi le ya le ar fa mo ko sila ma ya wala ngai le private la ko o public figure people need to see ka ko sila ole sunga ngale le lo ya sidi kai mi o fe ni kaka ka ke sulu ye matua ami ka lo fai sa wai lunga como se kaulalo o le ropa ka ke sulu ye o matu se lo ye sili matua fa le kongwa kulo le fu kusile a mawala perahim o maku fa pe a sause silo ye sili e sau e mapuai a le te va vaiatu na o le va o mala le mele tu le mai lenga o le pisa tangata o le wo mai fia me ya ke le ro ha uia a ngai public ye fa pe mai fo ile defamation ngai public a ngai share so mai ka ngaka a fa fo o ngai ka ko mai tangata ye to share inga ko ka posta i lunga mele wa nga ke lo ka ngaka ngai fo mai lo ya fia me sa yai o le felengi o le male well so what who cares be afa pe o se wo fia me po le lava ai paule me tau na fai sa we fai sa o nga ruenga a fai fo ila wa nga fa se kusi le lo ya ala auli ile maka op le mo le ngale kopia la auli ile kusi o ia masangi me fa pengila la me fai ka wan kopi ka e ku ele me ai pa mo aver kusi ya preses a fer kopia la auli o le atele ai ma le masalo mianga o nei loia o le upu moni lea ma le upu tautino and it's about time people are sick and tired wa le lava vā kangaka wa matua le lava vā tangata i tau wa mionga o le fute va atu o le aka alo soro ai loia i maka upungi kusa o kangaka ngei na la lau e tuila epa le vai keli se fa kala le o te hofu foi nei tangata i le mama le akaua o la upua lea tu lo fa fonga maua le tunu le anga o ta ua o le leo le tatu tangata lau tele o le upu mali o ke hofu i ngei lo ia i le mama fa fkai ya unga sayungi sa pu fa fkai ya fimongo Josephine fa fkai ngisi o lo ia nisi o tama ita iloia e foi e la tou sala Josephine Stowers and so on kele loia tu lo
nisi o ila tau o lo tutu ma ai ona o le mau o tele o tau swafa ele o afia o ko ai nana o fai atu a fai o ele lo ia le o lo fa susu vale fu ya kula e pa mare HRPP ia ele ka wilo o nga o laulo ia fo i mangi kulanga la wa lunga nga wa e pale ai o ngi mea nga oso se fa malama yes o le pomongi a kau foi nga ka ula kungu kau foi nga expose o tau la tunu langa o te loa le atua o le matua ta alo ayo ke ro fainga va nga yo lo ia o cases ngai male ma sa nga le pe o le ka aro le mu ka lo ngore mu fo le kusa pese mu la sa fa fai ngai fo le fa mai ia la facile nga ia fo idea lo ro le ala o kasile I'm sure that this is how these people are doing e ka alo fa pe yo lo kanga maybe o se kaimi fo esi le sa ye ke lo ia Samoa i ko nga lo ia le ka ke pisai ma lo ia le ko po me fa pengi ai o Samoa la ke me fo ngai ku fa kai de sa ye ke ku skala lo ba ku mo me ku pungi ala mal me fa ngai ka fo yo fa sa ye ke lo ia o ba ai lo ia ngele le ki nga ba ku ngai me fa pengi ala ku wifi ole winga na hala ina e o follow taloto me la vale conflict of interest mo connection o wale anga fa solo atoa me uma i nei me o sotanga ku sor media wa matua a foi le o i ku sor ka ko savalinga le nei sa mo o lo ai le ai se e kere mo mi ngi fa ilonga ke adu i ke fa e kere mo via no kusa reality e ke mo mia a le wo fa tu a fai ai ka ko le ave e se tangata ye corrupt to no le tunu a fai ai tatu le se ia sa ole a ona tali tonu mai le tala le ele mo mia ngi o fa ilonga ke alu moi pa wa le mea ia le nga euska sa no ka a wanga no mea ia la tu te usta ia fia me ke euska ia ku le pa ave ese o fa ilonga ku i ave ese lo fa maongi ku i ai sa vari pe o le kingi nga o nga e sa fa ia i kokongu fa mai ku la epa lima ilunga lima ilalo kango le melea ku i laukanga pi lima le malolo mo le skausanga o ke pisa pa wanga o le mele la fa ni o manko e lau e kule pa la ko fa va le se cambio e lumo e o manko e lau e kule pa fa va le la wa kule pa wa foi langa nai to ina a ela ku mo lo fi PhD e ke la ku o le master ka kala ke la ai ya kau wa i ole le fale ile pou ngare kau wa i ngare le office ngare e o folo u loto madua i o folo u loto le case le nei langa case o le van tatou ta pisa tuai a yai fo isingisi ka nga puddinga le pressure na fa mafa matule o pokala mel nei pa wala menga ko manga oi se kali mai po le ma ave faia le solinga ku lafo ala le o sarukati e harmony agreement chodi e harmony agreement le kadi loya o e tau mo mai e makua harmony agreement mana duo nei me uma le Samoa o len ko fia su e po le ha ko ngu upo le harmony agreement ale wa mata na vari mai o le silenga ke lea e la lo tatunga e le mafai ona molia pe ke o te kulepa le singa va ngol agreement yes wo la fa ba me po le ala ba me pi o me se wo loka o mo ko ngol agreement wala nga kasira ka nga kala mamla mal harmony agreement ya o lo city so le la wa tu nei o ye foi mango ya o le la wa tu nei o le la wa ngai sa fa usa wa ngonga viewing a review ma overview ma underview ma la var ka nga view wai ia kala ya kula ipa na matua yo na fa ma ni ale lei e so kula fongo ai tu so le mele na fo nga kali a kawa na foto nga tale ta umainga wala nga to nga mele e matua i makua i makila kila i lumo ka nga kale le fa maungi
Ai mai pe se me foi le mo kwa sa la vonga lo se si a me o me fa nga malo. O menge ka nga public. E ka nga discuss ko pa menge. E ka nga ko pa menge, e ka nga ko ka pengeka, e ka nga lo me miska me. A ka nga e le se ka ka lo so le me ali. Mana tua mai foi. Te mi foi le na mawele ta te mi ta friend foi le ta to ipuki. Na fai la utala. Ai le mase kali eu mai le Itali mai le vainga le. Ola ofisili no ofisili ai. Ai se anga o ko ke le ku le ia ile maka upule a e su e apo inga la vea ka me kikile. Ia tu au. From a opposition point of view. Yeah. Leanga o lea wa ko vai. O lea wa kupu ia le vaenga lea ma lau vivilu ma sau ilunga. I lalo le whainga ma loa le fast. Use o kaimi e o tusa o lewa i le ma loa le fast. O le visiri rang o visiri e. Ia la ka waku iering o le ma friends a mo le ma vango o le vaso o le o wanga lo whainga o le oifo. Se oifo. Ia o le sui tai tai o le tua ngai. Ioi, sui kai kai o le kua ngai. La wofo, fono toi. Anu ana mako karanga nga ofisiri sa olo ia la ofisiri. Anga ke wai le sa ngol pokala me le do ka karanga ia. Fatu ai se ai le ma se si o ko o la sunga sui kai kai po kuila epa. E mako wa iku le ia mai le suenga o kanga kanga mali o ka me kile vai kele considering. O le fai pule langa masalomia. Ia o fak foile ia ave se la li mongi. Yeah. Langa kasiri mongi ai lua la uli ma vaele lenga sau a. Ai se a wa pinga ngo so a kuila e pai lunga fai maianga nga pinga kama i pinko ngai lungo le apo. Ai se a na le mai ai fa mata upu fa pale mengi. Inga ia makua i ko attacking ngai fai nga ma lo le fast. Yeah. O ko le masalo mia le mele. Ai ese me e ko ila lo le fast. On ka upu. On ka upu da. Pa la ko attacking. Wa foi langa le a fiela uli ma vaele. Ia ai me se foi o le administration le fast le wa controlling. Mo fisiri ai nga fa le ko di mongi o lo ke fu. O fa ko ai sea. Ai sea. Ele isi tali. O misi la ko le ele isi kali. Misi la ko le bango. O inala le ya taua no ulango nai. Ia ole a hoso lai attack o la ya la ko kanga la. O menga o whainga kanga attack langa lai, loa lai, e ke le bango e koe fo e koe me ia lako. Awa, sila mai. Anga palasi le ataua, marwhaafonga le atunu, Samoa, anga pa u mai kuloua e mongi a le loko o foi o tuila epa o la auli po o sesi o le fast leanga masalomia i le lavea o tu au oh my good boy e le lengi maka uporfongo pau a le o le pese ia kuila epa fia me au mai le do so honestly anga le corrupt fia me yeah anga le corrupt fia me mo le bang mo ka pule mangkua it's all part mangkua nga away o le au te tulia ma o i foi tu loa wa ta tau le fionga ya tuala yo a pe su ma ya fa singa u saunga la nga ngo fa ya o ia le nga kofi e li foi va ai ma ka upura ma ke lo foi li fi le ngole sa fi me o le fa con won me o ke lo sa le fi foi kwala ri kule o le upo mongi ma upo kingo lo fionga tuala o ke longa o le downfall le o lau kapenga ngor paruka tulo la ngole ma ki faʻasoa i o maua foi a ke ka me milo so le kavili mai kangaka kavili mai so kai me lau sama lai ulu wala ngore o le ngofo le sama o le upu monia o le matua i downfall lava mapau la lo le mako kulou lau fionga ma e matua le toi manino le toi foi mai pe a e tu fawina lava e leise ngana le matau pura yes
Ma o foi nga le mai ki le on kai. Yes. Ola qualification esa kai. Mo pa u in ka pule. Wa nga sa no finga un fiame e malo ya fiame. Mo levan ki kilo ka kai o Spalmi. Sao. Ai man tua le atawa. Olona mana onga le sa mana o ile HRPP. Ida makanga. Na mana o tuala. A step down ni tu la epa. Ida kami foi lele what decided pe alu o pe alu fast. Ai watu e ele sao e o mai so mai la usoi. Ele kai sao ma fo ku le parnga me o step down. Ai la ku ye pe afa pe o le adu fa atu ai le lusu mo le no le HRPP. Olonga ngau ka inga fo inga sao le fast. He wants to become a leader. However, ele ngake sila fia e makua le make sense le soifuanga akoa. Le leo sanga me fai i le fast. Ai ke o sau pan mi ai. Le lana lua tua e ui le ke. Wana maua fo itala na matua tau ve vesi ai le fast lava ia. I le tofinga lea o le sui pan mi ia. Ai nga avea ia i onga o le whaaloalo mauolunga. Ia mari tūlanga e le nā fo itaimi i ka alonga whaapurukiki i ngumela. A lela e sao lau saunga o lenga ave ye le kua le havangoa. Shine, right? Prove yourself. Yeah. Prove yourself worthy of that leadership. So sa faya. Mangkua lang kango fai. Ai nga fefe. Fo i mai lo fia me. Ava ka koi. O menga sa kaulonga kangoro kuma fia me nga. Yes. E ka wai o ia e longa pawa fa i mele. Yeah. Masa kaulonga action nga ia le lak fia me. A range me ia le no vakum me uma. A wo fakari se lak fia me ko visiti. Vai la tatou ia. Ia la ngela o so ngela le doctrine of necessity mai singa nga sai sa mai. Ia wo lo ko ala. A lenga la ku fia me mili. Kwa o le ka ke fa nga me o nga no so uma. Tua mili al fu singa. Mili al fu singa. O ki fa sa o i a or ka pengeka. O le si mele le si vaenga le no fa no ai lava. E fo i mai fia me. Ua pasia e le nga avea ma pale mia le tu mau le kai milea. Tuala. Wa kuala le nga resta i le paua fa pale mia. I longa sui pale mia. Male ka pengeka sa akua. Ai koe sawar ngi kanga kai ko kasi. Koe so sofa akua ma fa le au ngainga. Ma fua i sea. Leanga o le la vea o le kangaka ngumerakasi le la walunga la vea o kamikiki lea. O le kangaka le so kanga le yaiso kanga va la kai mea kau corruptions. Iwe. O le ala so whiranga lo ia tuala ua uma. Ua uma. O le sea vangoa. Ke le vangoa sa kawen ku wa anga whaia kuala menga. Papengere kau ke pese kasire kai ko. Alanga. Mai le ka ape full fast. Sa ole. Ele ka ape fast ka like mele. All he need. Yeah. Or step up. Ko ale loko. Yeah. Vai. Kulie e ko ka pingi ka me. E lo uma ko sa mo langa me langa fai on me ka me sao. Me sao. Ana nga wo fefe. Wo fefe le mele ka fefe. Ma se mele ka kulie ngai. Le la o siria tu le la o siria ku le matua fa le tonu le wa yai le foi na fa ali le fionga di tulafono fast. O le foi na to na wa tu tua. O le alua tu ma va tu pai ma la fai ma me uma. La le me la ko fai ngi ka pure nga muri ai sa mo le avangoa. No. Ka lo fai. A wonga le fai me la po le fenga. Sa ka mai me. O mafuana Samoa langa ko ngeki o le aso a sa oi upo fele tunu o le aso mar feeling o le aso mar mata ingatila a o le aso fo i mal tata mala o le aso fo i mal matua va o mala le tele o me o lo tupu mai tulu o matua la pela pe lava le tulanga wa ye le tautonga so tatu tunu sila la lono winga o matua fa tanga le lo yesili ona matua fa o loa taua matau tuua i e kuila e paso sesi. Ai le la vea i lalo se defamation. Wa kou va aika o kou le leanga o lea mea ua faifo. Wala ngala asa wala ia tia ia manatua la o leo ka oko opu. Wa ka mau. Asa wala tu ila e pai fai mai le tala fo ile ia o te whalongo atu ile maliu lea o le professor Capert. O leo te whalongo atu
o lea e masalomia mai ai ia fupuleai. Turo, whakikainga. O lea wa whalongo atu na oti ia toilupe. Ia o whalongo atu o le maliu, lea na maliu au iai ali. O e kau momai. E ona ia. Oi, aku wa ia kule pangoki ale. E ka kongu mau ale ngoki. Avele le winga nota. Bange ale fa fo. Bange fa le iyo. O le mate vatua ia whakaikainga. O le mesele wa e whaia lau fionga fonga ile iyo e. Turo. Se le ele whapea e attorney general ngā whanga whapela ia le sa uma me ke whaia. No. Le ngā whisiri kūkasi le o whisiri le mawhauwhau. O le alau whaariri unga o le mea ka uole. A o le asau whaamangi ngonga o ngā mea. Se ia mainga wanga pawanga o mere kuskusi mai. Ai mawhailanga e kango elaborate mai. Se elaborating a mainga le definition. A wālanga o definition al Tautai A'e le wa iai ile defamation in Samoa. Ole. As long as you're HRPP, you're safe. Yes. Le lafo ila le liu wai ko kero le au liu. E wālanga whapea. Kari kongu mai le ataua. Ta whētu la utara le au liu. Le au funga. O le taimi ai pāle mi ai la audi. E le kausanga fou, po le whawewhai, po le kausanga fou, sui le whainga malo, ua koe mumu fo i funga langa moanga. O mea koe. E le ulanga ua masangi e le mama. A ua masangi. Yes. Kuso ka kongi le kalongoi mei. O ka koe kua, ala ua piko i lua. A o fwena inga liu. Sao ai. A o fwena liu. O le sasolo a kama e sasolo mea piko i luma. E le fia ngofo sisi ane. E liu ai, le liu vai o le ofisa au kua fast. E fiu kai fongo male ma fai pule fou, ma mingi skafou. E sasolo kua kama e sasolo kongo ofisa. Iyo ai. O vai ngai a o ngai o e se la ka mai fai la ko fai longa o le makua pipi a kule pa o ke ngofo i se so ma fau po fer le la rolangi ngai ku se mo lo la ko waka mai e ala inga ku mau pe a kule pa ai ke lo sa fai kule pa me mo la ko o la ko nge kele me sa fai kule pa mo la ko mo le ia kilo i ka ko whainga malo, ma se kai lei, ma se malo whai lei. A wo la vai pipi ko inga ngo me sa whai ko inga mo lako. A ke ngofo pepa o ke kilo ye. Ya, o ke kilo nge mele page le sa pipi. So le, ola la vai supporta. A ke le lo la ko mafo sa o. Wa fiau ese. Le ataua o la utala le tulou le usa vali le 5 tausanga o la utala le sa whai la analysis mua le Tautai A'e. O vaenga te le lava nei. Le mafuai PSC le HRPP PSC kuila epa po o le alo wika i kala ma me whai kuila epa. You will forever lava. E ke pipi ia i lava e o le whaavavau amengi. E laua lunga lou ou ko inga. O le laua lunga nga. Ko sa o so o tanga, o a umai si vaenga a o le mea piko i laua lunga e ke le mawhainga e koe kepa i se ai. Pe a whai e te nofo ai tā lafu. O lae u e kuila epa le ki yola o le pisingisi ma mea ngawhai awe. O ngi kupe sa ai ka lafu, o ngi kupe le malo, wa right off e kula epa, ia mea ngā. O la konga le kau whape. Ngā kongua. E ei tangata, e wo o mai ia tūlanga ngā kau se i e kuila epa, ia la kou whale lai whaasoro i kai kaulanga. Kau se i e kuila epa avele warning, la kou ese. Even some of ka fu ngaro wai longa i ngoi whainga pisingis. Ko lo o ke le yes. Kusi ai kula epa vaku lusu fai kula kilia uma eseme uma maka o masiasi uma enga o isi ko fa longo ko ku fale ko inga i uloloa. Oh ile fale what to officer wore ko inga. Au suru po fale.
o ile ale ngo ka fai aku ele mafai nga e aru ese leanga o ngai ke ai ka lafu wat nga o lai le pisingisi o mea uma fo ie ke ua yo lima o fale ngai ke ngofo ai o fangua ma mea ngai avak o mea uma nga sau rungo le power ko inga mafu angala le kakalanga o ka ilo le pipi i le wela o mea fu ile o manga wela pori wa ole pumoni ole sia wodi matua ile fia ya di mongi no la we pipi even ito tonu la vai o mafukanga yele mafukanga kama kuwayo korisi e faʻasoa mai kangaka kuskusi mai kangaka e o ikupe o mea uma fapenga e o a mafukanga iai o ekalesia o mea uma iai e matua ai ma arvisidi o lai pipi ia iai mafua nga lai o ya kuila epa e tangata ya me foi lana le te sau no ile ata waina ia wo manai tangata o vai atu le taia ona le la una momoli ile ofisa autu le fast ia po tono vanga fa ufai finally wa momoli le tato ina ia ala fionga ia vui tia tole foa masina mo sing flava ia ma le fionga le te fono o le tai fo i o le vanga fa ufai le fa to ile to sa mo utas sa mo moli ai fo ia ma sa ofia ile olo korupasi kele tolu pasi tele mai se fo i o le sunga le fionga ia vui sione ia le to te sile mai ua matua i sau soli ia faasale le anga lima me se fo i le fio ngo lano ia mali tu malo tu lo fo i pu ma sanga e mo moli mai i ko malo ia le tasile o toa tasile o tamari e mo mia faasale le anga lima e mo mia lo to walo lofa e mo moli kai ki fa o le ua mai ar ko nga ruenga ali i mafai puli o le momoli ile vaenga fa fai a o le te talo atu ile tu malo ya la ita mafa nau mai le lusu tasi tau sanga yo o a ile fia tau sanga o le matua o yai o lo mafai o na palota o tau lai momolia le tau tama fa nau tu lo le fionga ia vui masina momoli ki fa o vui ai fa ia whainga maro karuenga pese mai la vermelho re corrupt whainga maro tei o markengi mai o koinga malama ia mar koinga kamailea mar koinga suilea e mga mele ka whaka ko pasa sa o kemingi o ke longa la e fo ke lo suio ki kilo ke pe mo se fulu la kon finga ai o ke le o la ko en fai onga ile loko finga o fai mesa leo fa popo inga suile pa fa pe kula mai ya lo so fo ya voi e renga ka inga ne le mole ku malo mo ai e nga ya sa mo ma fenga upo fenga malo sa lingo la mio kong malanganga me umangi wole ba nga pese mai vui menge ma sa do ka ko pese fa kase la o sa lingo o mei de kosi le mele ya kwa au o meangi o meo drugs o meanga le lenka como a mia sui fa pe se la tu to tele ele se la usa nonga le ataua muli mai nei ya tu lo le savalinga i le fast ia ina ua anga mo live ai mamao ai tu tasi le tamali i wa leva fai mai le la lau fa i makuila epa leva Antual jangan ta foi le fola ko e kuila e pakala ke o melo isa moro ka we. Tai mi o le malos ngalu avu isa mo. Alu isa mo. O fenga yai, e angi ro kanga. La nga foi la mala makuila e pa. E ye ile sa o ngo me la pisa vu ye. Mana to mai. A e lo la se e ke makwa su e arfa ma ongi mara mi o kongu. A e lo
o lai sa oi malainga sa or pes i le pese rai pese mai o lai me lai fia o soi foi fai sa o nga me o su fo ila le tala i le tamali i ia vui wa le vanga alanga mai vui le corrupt i Samoa leva ai mai sa ku le pa ka ki ia ngisi lono winga wa mala malama ia inside out tulanga le fa mauni la ye e kau ke mo o mia fa sale le anga lima tu lo le fa fonga pa ia sa tuala sa mata feo sa pisita atu fo ile tu singa le pule se li mali toa ia mai tu tele ya sa muri anga male nai tu mo mia le ko pa lo ka ko sui le ele o se sui e fa ngota mo lona lava manuia na o ia malona ainga ele o se sui e la ku fainga nga pisingisi telefofuanga le lei le afionga ya vo yo lo fata to mo le tou i tu malo amu ia foi o ko langa sia mo wanga kai loko fia kau ku moi o le taimi nei na o e o atu e o la fa fia tautua ai le mongi le loko e faia o le ale pini o la utala lea i le fionga ya vui le atau wa umi kausanga ngofo wa ma le fiku kausanga ngofo ai ai Samoa anga o ngisi ia nga le laku ai le ai ko foi mai ko sau Amerika New Zealand Australia Hawaii pofea nofo ia ai pawale o le tangata na luatua ai ko pe ku le pa le skula fongore nga show tayo na aso e pole ala ngai aso nga shoki nga le mafai ai na en le en taito ai no fo ai lo ma vui Samoa monia lai fai ma fe i me fe nga siaki ma saue ioi a la ua matua pasi ya malena tolu tausanga ya mai tasi fo ilea ya tau ya kasi fo ilea vaenga wa kaunga bese Omi nga kolkosa no mai tau se langa yelisi le akawa to be honest e yelisi kanga ka siriaku lang kau kua ai kau malele lai fai ko kongo ngu ngai lor ka kala ngo furungu saule ya ame se am kai kau si ai ngale mai mo ora ko nga kau fun qualify men na wingana ai ya tasina vai nga boto fina ese so fa tai ai le fi apa yo le fi amari tu malo ya e tu sai o le la tu foi fa manusina ile tai ona le la ya ile molia tunga ya o le sui ya fa doli awale wo vai ya ko li wo ya ngai ngi sui ngai molia ai HPP le sui le apipio i le pea ma to le pea o vai tu pe o ya sa mau i mele sa o ma ele o fa sa langa lua yenga fa sa langa lua yes fa sa langa lua ya i pa lo no winga tangia mai pe wo le to va ma to o le ata te wai le o mau kingo la vanisi o ina fo ile sa to va mai le lo o to filau e ti alsana o kami oke le tamaita i pole fionga ia ngatoloai ia ina ale la wata vai atu o le au mai lunga ia le ese suafa le amale tamari le no winga la pia kangi mai la le to mo e ia na ia tinale sa wo fu fu ala sa ngari kunga io e wa langa le wa ku wo sa wo ia fa ni ku fa sa langa lua le ia mangele sekati wai o fasala le anga mua langa o misi ata ua na inisio porkalame o le no va ia tu mo moli mai ia ile to fa pauli ona lo mo vai o i sale longa io o misi ata o italo fai te lo la utala ia ele o tu o come kai fo ultimate siaki volta tu watana misa salolonga tamaita ia pauli mona o te malama le lei ile ia mona malituanga malitua fo mona o se tina o se tamali ifo i ua ilonga lana tautua ia e te tonu ele tatele tau fai atu ele fa pe fo ia mea ia matamua vasati matulanga ia wa o le tala no fa lo to fali ia ai o lai si rafia o le kulanga le kausa ili o le tulanga ile watu fo ile le
e tutu e a foi e fai le ami o kongu e sosoagiga i le ami o kongu o le mele tau fesili ai loo mafaufau le ia kaua malaga seasea ta fea mai vasaki sikaragoaga makamua e sa o lau tala pe seasea ta fea mai ia le tofa matamua ia po le fioga foʻi i le faipule o loo se i le malefioga le minista ia o se tagata foʻi ele se faipule e fiafia e public mai ma tulaga i mea o loo tutupu ae o le tagata le fua iai lau faʻasoa o le CEO o le matagaluega o faamasinoga o le a le uiga o laʻutala o se tasi o tamālii na matuaʻi public lava i luga lona faailoaiga o ikū piʻopiʻo ma lē saʻo o le faiga mālō a kuila epa sai ai ae mai sea le treatiga sai ai iā te ia ma nisi o vaega sa tutupu so o i la e fuai laʻukala le ukufeaku le iataua faapea au ai o le a se faatofalaʻiga poto ma se tofalaʻiga loloto a le faipule a matamua e fua i ai i le taualaga sa fai e papaliʻi John taima le lagi inga ia kingeia faiga porokiki eleelea ma porokiki leaga ia sa fai mai e kuila epa ma laga vaega a o sui palemia ai fia me ia a lea la tate vai atu le tulaga le tu ai ia e sea e le o mauku mai lanku ia ua kafea ia awa so me vole le ka kikinga i kol kai mia ko ma le mango foi ngan kengi ese le malo si for sunga pali langlong ngala miska le falo alo ma le support a vai ko ia ai o melo foi miska ia le o ka ko sui la o so mangi le la o sa wai le si toa fo yo salolonga to fa pauli ia to lona fo ile fiotia malua mnu mai e se suai tinosi e se suai su o le mapu o nā whanua e se suai le malelenga le mali e toa ia e la le te iai ma le tausinga le falafia ma le fale salafai o le longa pule ma le faitoanga ia po kenge foi o le lau mua o salafai o le ko inga le o salafai e le mawhaianga e ko aia kuisesi a nu ai te lei tau nuu i lolo. Gateway. That's the gateway to beautiful island of Savannah. Awa pe ke oso fo i le malava le i moka. Ia o ele au makamua o ele o pauli ma falfia ma fal salafa. Ia salolonga fa saleanga mua. Ia o le tau suile le o momodi. Le o momoli ina ia o tele mai lo wa pe an o faiatu. O le aia isi ku malo ka ikasi ka irua ka ikorusu e momori ele fast. Ia ai pe ia la se taimi i se vaenga o uni po iulai. Ona saua i lola ia leo le feelinga po o ai le tasi. Wa o le vaenga le na lai alu taimi le nei. So e mawhaia fo ina i te o tau whai tau atu ma mai tau atu whapea. Tole wa uma whainga momori aku ia. Ia pai ala fo koe momori aku sa lai. Ia, o lea e te tala i le nei taimi ai o le finalizinga ia o ina e au mai ai o e le afionga le te fono ma le vaenga wha au fai ia po o ai e ala i se soa lau pulenga ia po o ai o le a whiriwhiri lona loto e a vere wha mua ia ai o le a wha se tuangalu ia ai o le tūlanga o ilai nai whasaleanga na wei o le si tu malo lea na momori mai o ia vai maunga mua vai maunga lua ia paunga lea o ia fefa vai maunga le se le mele mua ia le ia sumanga ia mua nga ia leila o inala le sa momoli ai ia paunga te o matavu i tala le lei paunga ia wo sa ta faʻasoa I think ka fea le wo mai la yo i mele ia tamaleta taimen o le si vai monga nga
oi foi mo misa se ia ko Vai mo monga lua yes sa vai mo luanga lea there you go ia na matua si mai le fala si ingata o le fionga i le matua ia to faiono ioi ia e mai se ia i la ua tama ia asi ma patu ia ma le nofo i tu ainga ia fuata vai atu ro la ua matua ia tama pua ma manong ia mana ia na matua si mai fo ia tu lona fo ia tanga ma le ainga sa atanga ia ai mai se fo ia fuata ma ia mai tu te tele umo le fo i tu malo wa moli mai le latu sui ai kasi la le ngai sui o le matua fa matua to mai me tau tupi ma su enga o tu langa i tono te mau ai yes or kamale le foi ngonga vange a ma wa foi or kama foi le a su erka tupi or tato yungi la kapi o a uma tu langa fa pena i tono tato tu o koa ia makanga kai ka ke mo mia mana tu mer palo kale le ia tawa na umar fai tonga mo la malo ia tamalita ai saure ai mo ia ia ngo fa fa penga ele ise le wingo la ta sa wo suile me iyo o me ngai le ka ko pu bela ele awang ko fa mo yang paroka no awa lava nei toi fa mo ia ni palota fa mo le molia le auto sisil mai o tatou ai i vai mo ngalua o le tatou suile o le tatou suile o te tauna ave te tonu e mo wai manuia iyo le la ator se lo tou sanga o au la kapia mota ya tamapua ia po naito ina na pare pua ke lo ko inga nga ke po soifua ia ai me se foi ia tau lo ma o tau uma mai ko ingo ia o le tatou suile ia e mo modi e me se foi ia se uso ia zeyudi tamo fonga mua ia wala ngore si fonga mua le no vai tuna mai ia le ia tamo fonga mua wa ya ro ko mori hangora ka ma bore ko HPP ira ko HPP ra ko le vanga sui ra ko mo fonga mua po o namlo ulu ya o la vea fo le a ka fo ya le ya tawa iyo ya or kamarea or tatu tamale alto ino fionga tamalita ya ira ka ma stui ya ra mori ko kamale bole vanga le ko ira ka ma le va kasi nga poricard stu foi lang mangkuala kamala le e poricard ai le kavingi nga la sa me to no le ta o poricard ai o fo ia nga ese poricard ele la ngo isi ko kele o kavingi al kamala le ai ele fasi yes man to ese nga ese al poricard o tanga tai tu fa maong e pui ai o nga va ia ku foi ele malu ai manga ia mea langa alang kama e oso ai ki o fa mai no porika e kuku ai penga kuku ira ia nga se o mai disi au o tamale tala taimen ya na ai si pito no uyo mai ana ona mo o Ryan for i fata Ryan i ai o le vala kama sao fata Ryan o tama kama ka ua kama nga o fata Ryan ia po o le fo iwala ngole sambo o sanga nga ya sanga lua ngai mai ma fenga e malia fenga mtona me sa o mo lolo ia ma to mo lolo tavita ia tasile o te lo tasile suyo le HRPP o matua le favor i ku o matua na talu ana tu la i maulolo e lango le pasiaina o le teu ngol tulafono ono o lai tu a molona nu molonga ku malo o inga nga makua drop pa inga mai le lisia ku lepa mai le ke molo e popole si poro era foi le Green Party mai si me ari pa pero me la tala ele ya se me ala sa onga ya te uia ele pe te fa ya sa onga yo fai puli
ai lo ai o ia ole i se ile kala e fai meo i tonga la tunu ele fai umu le si tonga la le winga le famitalanga si ili lolo le si ko o fenga o le lo mua o tu mua nanga o le fai aku le foi la sa wele suira le fast o ia fata o makua i o le friko masanga ai vai ele fa kongua ele toloa ele fa kongua kule ia le tolo pa yo suafa ai aka kongua I mesa sa ele inga o rufi ko lo la nga fu o le panga parfia ngai nga maria ma vai ko ela nga tolo ele ila se me la inga ka fa o inga ka mai kuro a o lo e se a me o kama ma ku ia ma tulang fa pena ili tau fa fe mai la ni fa inga fa ilonga le no fo tau to o le tunu ana winga yo la tala fa ka ya fa pe o la wa ya a o sui o I sanga nga lua le wa mai o na moli le fast o le sunga tu sa mau fata Ryan ya o le suli fo yo le mawala I vao io anga sa fa ile swafa mawala I vao ya o le tofa sunga tu sa mau po fata o vai ngala na fo I momori nga kakai wa tangata suya wa mod ole suya le vatua I rungo tatou por kalame le o le tu ya langa ele fisiri mai isi o ai nga o suya le tapi pila ele vatua ele mo fo rungo tatou por kalame vatua o suya le nga ele kauria se vanga na se vai nga te tau se vanga na se vai nga fo ile le kau ke vai kunga e se la ko fainga ile ku o kamana nga e mai lunga morsi la fiela ku esa ai ava pe fo ile le ele tau te le wala nga ele to fo I mai se HRPP so e mai mo fo te mi tatu te tala no mai mo kai mi nga kai o turo I tau vanga ona pati ele le ka kai le nga la ko policies le nga la ko nga ka le nga la kai kai o mele e kon kilo le sa mo fenga paro ka sa ngi me mongi le kumalo mongi sa mo kilo la ko nga bakau polale ka wo nga bakau ia wala nga abaka o le kikira ko e sui de lei ai ma kwa okia o ese kumalo ma singu e palo ka I se me lo e foi inga ma se malo e lo le kuma ya la ola o fai ka kikira ngai me e kupunge isi foi pule ia e le tapipi polar que deu se la come fai kalun kula mai ole upumoni ia tu sana paua tanga tau te loa e tau ama mai e kau feo rongi la ko palo kai maua e se mai I tanga tau le ata momo ele fast na o e o tuto o tasi e maua ngai palo ka ya la ku ya wala ku kasi fonga e me foi feo so fa a foi le winga na lo tala ai ja umala uva ai le palo tamale upcoming male le lifa o tangata male furisia le wa yo ai Samoa o ya Samoa la ko porque mi foi nei le atua o matua I fa pe ngi limo le Samoa e kari sa pa ya kupe ngai ale au tabi kwa fuli la yes yo ele se me langa kalia ave o ele te le la faiatu o le ma fautuanga pa lota male poto mo le swinga ile anga I luma a o le ukunga o laukanga fa pe ulima fuli yo ku fa pe ulima ke mingi o le alua tu le la doi fa to singa me se la ufla tala le tele faiatu o le la o ai sui o le HRPP kupe e kasi ala uva ia ko kupe o le wori poki mai e fa sale le anga li poki mai e fefo e nga ngai fo maunga telo tanga to va to share solo lunga ala le no male va tu le mata upulia le anga ye lo tali tunga a fa yo le fa maungia o le tanga tai wo bribe ma ave kupe kekele ma me uma fa penga a fa ye te si le fie o ia o soli ile tulafono le mela nga o le mea sui ale ave are to ya ele va tu fo ma uanga me lungo tatu programme paule me mate fa so atu o le moli mai isi ia walu ku fanga kupe isi sui e klasa au ele se me langa me fa nga kauma fa inko fale me penga o le si me foi le kaunga ko fa ke mingi o ngale ko pu kai momo
o le loa me ngai paro kai ka ko lo ko ka fo ia o paro ka ko le ka ngero sis yes ai fa fe mo me e fa sala iska era mo o lo fo ko ka me ngai paro kai a ver paro ka sa ngai ma se paro ka lilo e ke le pisa ma kere ka fo sis ngala lo fa la paro ka la o ku per ba nga e sa ko fo le ma o ke pisa fo yeah or fo kuanga nga le wala nga ama to fa ya tu kango ke mas no ma e ongo sai ki ai o i le power corrupt ngai ko ngo fa ngangu ya ma ke e lo ma e le kula ke au ya mai lo ai ol memonia e te fa ya le o ma fa ya ku sa o se ma kuala la u kanga a o so aku le fa mai fa ora ukala li mafi kayafi lima ukanga paloka yeah le nana te fai atu wai fai ya umai ma lo si nga mau umai makupe ai a fai lau palota please let's dig up the corruption ola ua lea ola utala lea na fai ia ile sui teita i o le tuangai ile mako ipuki nga fai 2 weeks ago Samoa nga fai la utala le fa fonga le atau mo foi fa so atu le atau ila na foi sau noanga na fai ai inga o sau langa fisiti fa mai la na sau noanga e mo omia e Samoa se kai e alu atu ele ngau ai Samoa i kalafu pele o ai Samoa i kalafu masafai o sau noanga lea o ifo ila tau te loai o le nau ta inga i o le tele o tangata lai tutonu o le porokiki ai mai se fo i e le japipi o langa sau nguanga nga fa mai se ata ma le ataua paua le mea kau ke manga nga oai o ngi kai e i loa kai Samoa e le safai le mea ai kalafu me fa pena na fai atu leo lau tala wau ke ka o kwa lau tala na fai watu lau sunga sui taitai po le fai pule o noa maa le lau kala ngoa ku whaakanga kangu walanga o ngai ke sau ngoa mai whaakaikai a le lau tala noa tu whaatanga tanu o Samoa nga paua kaikai mau ke manga oai o kaikai o mai suangi lunga le meo le mea pio mea corruption fainga faʻasoa le kulafono leanga po o le ngau ma le ngau o le merenga e le onge ai Samoa yonga kai ai a le fofoa le mai le ai mai ai Samoa e koke aku a uku a koukanga kouko o ese manguia kou whangau ai so solo lava le mai lea o le corrupt makukalanga fai so or ka ko paloka lea fa fonga mai Samoa ma sunga le atu let's vote for that ale o ko va yaku e sui e kuila epa nga sui e kuila epa morianga ale o ko va yaku le o saule lo ye sili ele lava iangi mau fa mau maunga e ongo io e ngai de kadi ala auli le nga fai kan o ko va yaku wa afia uma o angi o la ko wakamai o angi o la ko popoko e ke ala ku ai kongu e le anga whaakasi o ngai le o se ia le au o ngalea ale atu o le wa aliari mai i le langa ia foi corrupt ke le wa langa pe foringa mai sa file mu la pa ia ma fai mai kuanga mea ar mo ka upu le wa mai ngi luma ia lauri ia pe wa le mai foi o vai ngala vai kasi o fara o nga kasi o va senga kasi le wo e kulanga le ai ma dia no fakaringa foi po lo sa wa asia kai de kako faʻasoa mo le uso ia mo uso ia afkai mo sa ngo foi ka ke faʻasoa ai wala nga ka ngo foi ska mia ka be ka ke muso e ka ia ngai uso ia la ngale mo ke mi o ka wai o nga o ka ngo ngi sum ka opu ka wo sa ka ko ka ngo yes na ngai ka wo ka ko ka ngo o ke lo ngo fia pe o sit back ia
lo so fo ia fonko o nga pe fo ringa mai wa hit se mea le ma fo winga ko ia de si e alu fa solo a ko o le si le makal lo so ia na o fo ringa tu say o te loa ai whawhitaia o te loa ai se feedbacks pe a mongi fo ile loko o sui kai pe a luingi sianga por kalame e nga ke one sama faʻasoa tatou tala aua sui afua aua le sui afua ka ko upu na matua na matua matou felafolafoa ia tulaga ma maua le avagoa e momoli ga mafaaleo ai tatou manatu malagona fai sao ia pe fila vaenga le ai na mai tauina ia le tulaga fo ile leo le ia ala fila kadi ar sui kai ngwa ofisiri ai ofisiri sao e mo itala ia te pala ai atu le pa sao pala le ia familia ia ngaka fa ko ile ki pala ai ki pala na mafai ai Ontoe e mo itala i e fai mai ai o le matua e pala ai ia kui le epa ma le ai o kere pala ai sku lepa e or karinga fungu kui le o vatu to vatu ra utala ia vakulanga e mauti noele ma waso wa vanoe de sa welunga por kalame ala fa ya kuya ofisi e kele nga ofisi e lunga por kalame pe ana ma waso wa no vatu o le tala le ua lau manu ia ma ua alu whaafangongo tangi au ia Samoa ma le lalolangi e le ma sesi o kou e anga waa o whai e o ai ai e o ia oe e ke le anga waa e ke kaika o le aso finga ngalo ai whamai asiata ia e whai ai le feeling ngale ale paki matulanga e oe tali mai kari whaka amiro fo ile e langa feeling ka o fo e kia o langa feeling pa pe mai o la konga mele manga oko i ko ba ya ku Samoa ke pe ngai mo mai karinga sa o kari o mele manga o mia mako e ka ko ngi Samoa o le sui fa nga malo i se kai SMI ya ku le pom fia me logo lua ia se ku ngai le o nga me ko ke manga o sui fa nga malo e ko sui mai fo yo o ku le pom fia me le manga mia ia kai nga ale kai nga ia kai la uli posis ka o ko ku mai ku le pom fia me ai mana tua baila o le ua matua mata ina mamariali matilatila le o le yor sanga ka inga no why ale ua koe ale ua tau vai tunga a tau vai le mele ua vai le fonga va out fast ele o ale winga la auli ka inga corrupt fia me o ko mo mai ele mafai la fonko en fai melea yes ele mafai ngonga faia awa anga onga mafai e songia foi le merele ku pur fast pa who cares o inga o le menga le fia vai kanga e fia vai kanga e yese e yengi ko inga qualification fa leader ya ki ala uta to vai nga ngai loa la auli o le va mala le u ave fia mele ku u makai kai ai le paki nga mai nga ki ngai se ilo mare se ilo ilunga mar kaula ai fa ka fea vai ngale o le menga ukupu se ilo pe kulo la kipi esere le kaula fa ka fea sefe mai nga o kanga ka sa o ka kaunga sefe ai fa ka fea ese o le sirila ken fongo koe tu the same ia kulepa ele foi fongo koe langa ele training kulepa fongo koe foi kai kai ele ese training fongo koe ele training kulepa fongo koe foi kai kai papenga foi afirme aka kukiranga melek sa afirme ele training afirme se foi kai kai ngao ia lapa nga papenga foi kulepa ngao ia lapa awang se me fa pe ka fai fie me train se fa me kai nga ke la winga me le nga fa kwala nga ke la winga me fa kwala ai vai o i tau te lo ai ma silfia e kukusa le
kukusa lelei ku ai ngā whale a onga ngō mai ei fia me makuila epa. Kukusa ku ai ngā poro kiki lea ngā whau malo na o la ua lava. E mana na selfish. Mai whai la oe, ngā o ngā whaia inga kuila epa whai inga whafosei, wara me tonu are ta ore tei. Te i re whaia inga. Musu a pēra ka me kiki wa musu me ka alo e vese. Me i mai lo ma fia me. Te lo u wha ma amulua ai ona o le harmony agreement lea. Se mai ia ya ki au. Let go. I'm your other half. Por kiki de fa kwai. You know, I'm like you. You know, we are one. Ne pui ka o le agreement. Io fai la melia, ka harmony mai melia. Ka maridia mai. Walava a mai lo ya ki. Wa ke lo la utala. Anga o la auli le ngai lo ku le pa parmia. So le le ai e causa mo la vese ngor ka malo le. Yeah. Tolo. E causa mo. Musuer wis. Ke lo le harmony agreements le. Vai de manga ia wasu esu e kam. Ma vai le manga ia mo musu nga le nga. Longo wingo ole opu le harmony agreement. It will be just you and me. Girl, you are to me. Oh, you and me. Ke lo fo disi me ka wo akai ka ka ngo mole maru so fo ya ka wi ka so la ngale mai ka 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 ke mi sale sa ka ke pe ka ko kan orang kana le nga sa I think nga manga o ya fon ko ka ke stuck la nga visiti le nga fai mai fa o ko ai ke o fai ai ke o fa pui la o mele molia. Yes. Lo mi nga nga visiti o isi nga ba ko ngol fast nga ba Kele na kaka ba o le banga train la uli ale angalosa leoka o lupe masinga mua ku masinga rupe ku yo o le ba nga fa pupu la uli ku me kai ai ele fa pupu la uli ai pe ngala fa ya ku fa ko nginga mo visiti mai fa pupu la uli oi kai fast pe fo nga fo lele afa pura uri mo lepe a kor fast mai ora la to ma fau usa la to le o fio la to ma fau ele ai ma se anga va tulo kusa la ko fai kau ya ongol menga le mai ko ngona ichapipi le biso la ko nga ba kusa la ke fai kau mai fa mai nga ola audi e umaro la audi le ma se le lo ma mai tanto ye awa ke ir ka ko kadi ya wana ma to fa la tele nga kali le ya to utango fo ile vatula uia lima su senge kongo vatu sisila la sunga su wa ke ila inga fa ku sisila lu sunga su teita e alu lo ma fo kulo tu lo na singia ya ale matu alfatu sisila la se fa kula ukala fa pule le la ukarngo kwai o muripola ana rosa kasir pa ya inga lua mingiska ss ko fo ya le ku langa fa pule o fa ku vai la o fa ka penga ngai langa ire kai me fa ka penga o ele ku ska mai kai mia e ire kai me fa sa vali o ele ku ele wala umi ai mar kai me e ke reaching ai la ko ise ka mai o ngale sa wer ku sile ele afio ngale to fo mai e ku kusa kausanga e kasi le aso e kasi ma kausanga e afeilu mo le tu o fa tu le sisila sa valinga muripola na rosa nga o nga sawa ko kongu mingiska kupi nga arua ki nga ye finga ngalo o fia me ko lo korea ioi ngofo ave ese mai ave mingiska o milionga po ki nga maka mai kai pola lava sesila i ko kongu ale pa inga kas o ma foi nga ai ngofo makudi fa malolo le o ko foi mai ya ko foi fai pule which is o isa tatou na matai ai foi la o le fingor for nga yoi mai le tua instead o le amaka kuloa le faritua ya analosa amaka just fai pule wa pe o sa nganga fai pule ia me isinga mingiska me ia ko isi mingiska wa ese uma ia portfolios ma maulunga ai nga amaka career al farkuale politinale amaka fanga pe o le lokeki o so mingiska kupi learn mai inga fa nga longa background uma me i le milionga first time ever ia za mo wa fa ia le ko inga poro ke ki fa pengi ave ia
Ai manga kua mai o le milionga o le faku le o le rumanga i o Samoa. O le faku rea. O mai ngā. Ai koe kango fo i fia me a vesi. Le ala ua koe fo i mai a. So now, ua ia uia uma, what it's like to be a mingisika. Kupe, ia koe fo i mai a vea mwhai pule. Le ala le winga o le tala ua umiele matala noa anga ia moripola. Nga kali eile fisidi le wau mai. Kasi lea future prime minister. Kasi lea future PM mo ia. Kamai kai. Ole meanga sa kai songa wa ka kikirongi. Yeranga. Ele fai la kong fai meanga ka kikirongi le kule ya fiame. Ele fai la kong fai meanga. Ole meleng fai ngi fiame le ko se furuli malengi. Pe fai fori le ilonga anga ele le. E fa lo kole ngai ko lu se fu. Ai fa fe kai ya la uri ma ko lu su le. Ele popole nga me. Ele popole nga me sa mo popole le I fa ma ponga pa ki. Fa ma popole la ko vai luma, fa ma popole fa nga malo, fa ma popole wenge. Ala pisi solo a fie me kam fa se me fa lo ko nga ba ngai. A ka ki ngai mi sky nga ke. Ele mang me o fa ya. Lai ma se me ya. Lai ma se me o fa. Sila la. Le vanga nga loma si o makanga ruenga wale ingi me fa ya le ai ni talo mua po o ruai se lenga. Fa vitai. Tasi nei o polo ke ti wale vananga lue ina ma tau mawhai ai ia le minister o whaatoanga a o iai le sunga le laulia le mali e toa. E o kou sisira mai loli ma masingi ia. Le natu natu lunga. Tau sisira mai. Me ia a lauri. Tau sanga le na te nei. Wale vana whaatape nai me ia. Ioi, mo le tangata a o tū le foi o le makanga ruenga. Mo tato vai tato le ngu o le makanga ruenga le lewa iei nei. Whaavitai whaino liu tau nuu I Samoa, meia na tinga ina maafu le lea ai. Le sunga le au le mali e doa au tū lai le foi. E whai min stau whatoanga. Tau si sila Samoa. Whaino li whaavitai na u tau nuu. E uia o le ua to ai tau nuu. Ia ua esere tangata o le ua no foia le no foa lea. O tā vita. Ai le ma whai o na ngalo le na ngaluea ina. Le anga e mongi le sau ngoanga ar kuia kua. E iai le whai suavai. E iai le au fu e suavai. Ai ai fu I ma le au ai suavai. Ioi. Hai. So, mori wha malo, we need, kai ia kau ke mo mia. Pai tātou le atou. Tu lo wa ka whakuru kara lea. E whaki ngā loko ai le au wahanga fu I le jealous. But I'm sorry, e whainga kāngo u kao fia e le mawhaino uvatua. Tau sira sila. Carry umai kangaka lea le favor o lea kua I le pāki lea. Lea le winga o la utala. Na o nālu ese a o la aulia le mali e toa, po o lea ua whau mālo le vaenga lea wale fio ese, lea ua koma mai, ma nofo e whaase e tua ngalu, ma reko o rua sifuru. O tato vai tato I eil tia kako wāmio. Kusa o lea ua koe pare kuila e par kofi. E sao lau kala? E o lea ua pare mea kuila e pa. Kuila epa is back in business. Where is Fiame? Ia ole lau mangu ia soro le ngai New Zealand le po fele iai. Fiame is just a mouthpiece. You know, where is she now? She's enjoying her holidays. She's taking this time as leisure time. She's taking vacations, holidays, even though malo o ke van o te arfiti. O mai alta to por ko kula maka o ke o te sei vai tau vai mai fa o loane o mena ile tu pu Samoa. Se vi fonga le akale so yo vai tu ai tu lo wa warning fo ngale ngai I kalafi mara inisio me o tu pu nei ata. Vai pesa pelo mele. O tau vai o tau fa o loi fa le ula ka fio lai. Ora ka kare la kumara sa pelo. O tau vai tatou Samoa I le mea ua tūra I mai ka fio lai. Ta fafao uma leo. Ole aso whanau whai ule e tau warunga I le tatou por kalame wha malulu atu o naua tuaina vatule aso whanau le lunga. Ole aso whanau ole tama ia mangele vai fale leo.
mangele le fionga ia mangele vai fale leo manuia tele le atoa ngolo valu se furufatu sanga tama fa manuia le tua maua pele malosi ia te oe tama alo faanga mai lau fanau ma fanau fa ia ma fanau mau ainga uma ia fa manuia nga foi na ia e au vatu lungo le tatou por kalame i lau fionga le tama mangele valu se furufa kalo fai ia mole toi foi ia lo faanga ia o sio wa fine pele ia mafutanga ia me se foi o le tautonga ia manisi o le fanau ia o le sa moli maia mafutanga sopoanga lauvi ia mo e foi ia le tama pele ina lau fionga mangele ia o marka ko programa ngi vanga le fiafi tautai A'e le so tau e matal tal tolu ko e ka ko malo e tatou malo fa alongia ia msalo o le fionga konsula e mo kule paka ia sau e mtule pitayao marulu to ina misa ai se koko to ina fa sa fa ila lo fa ile ai de onei ke mi o kwa i ka ko inga ke mi o le la o la sorua ele yo kula ba i se me o fongo le fa la sorua le i ka kere me le sa le fia fa mai o le i tusi tu lava le fongo talai ia e fa iloa tu to rumanga le fono o le na mea e pule le fongo talai ia tu lo ele isi to fa ya ka ona sa asi sila la o vai kunga ona mai lunga fa se a ma ko kamba tu lo a la fionga ya la utafi ma lo au ia o la fa se a mai fa mai ia o le kai mi mo ngai wale a mai ai le la o le so le a ele men kusi o la ofisi la ke ofisi di wala nga ngo ai o nga fe nga ma ko lo ai nga va ku nga kusi si pa inga ia le nga la me nga le ka mai si like who cares? Ono wingo la utala. Ai o aso fa o kausanga nga va ko kusi nga ko mai public mai lunga nga mea. Ai a fongo pele fongo la ko me fa. What's the cara tu ya ile to fa sia e pa o ka ma ai ngo sa mo nga me. Ai siri. O que no? Se nga la au la pis. La bi fo kare o fo fongo. Cancel ka ko fongo. E na no va yetu. Mo ko Maria me o mai ngi kanga ka o mai. So what? La fo se me la nga ngau ia. E manga o fai le fongo nga wangi pasia e kala. So what? Ola me tu puile tu lu pe ale va kon ko kusi. Ia nga. Pa wale me ia o ngosa i ngofo pule har fongo fe kalai. A mo le address e va ko se ma kusi au ko. Io se i o fo i nga fa mo i ko fo fe kalai len kaulang. Ia ngoi fo ila ia fa nga me. Tolu ngat proclame tato fe lo il ta o de tolu ile afia il ta yao. Ma ya siata ma le atawa fa malulu atu. Ia o le lopo fe o te fa o ile sunga de lo ia. Mo wa ku ngaru ku nga ba. Ia mele mau ele alu foi ta longa fa fine. Tu nga va ma ta longa tambaiti. Ia nga. Ia malu i fu le malo si le ala o le so proclame a le sa. Ia mo fo ile si la mo vai so fo ma sunga loia ai o le so teo. Tatu firo i ta tolu. Afato fatu a lofa tele mo o tou le nei vanga o le po lofa tu foi se o anti malanga mai lo i Wellington ia le fionga ia Tuyoti ia le matou te fatasi foi lunga nei ia after tele foi mala se singa era tele o le se inga nga se foi al sunga le fa fianga inga tuanga ne o le faltua po anti avea ia le nei New Zealand ia me se foi tawai ia fa malolonga le tua i le sunga fa fianga inga malanga mai America Samoa ia manisi le foi o lo auto va mai tato fero ila so ta so fo mai manuia SMI.
Mole mamalu le hatu o lo fea fioa I au kilani li usila e tausa I via di la e Samoa mo so se whaatasina. E ala I alo alanu ese wa mi tiafo whapea la e mo tamaitai mawhanau. E tasi lava le whale o loa I au kilani e te maratuina le Eveni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No mera Tasi John Coulter Drive. Out of a tonu la vole warehouse market down I le malai malele. Le Eveni Pacific New Zealand. Welcome to Ruta's Barbecue, Takeaway and Catering. Let's go! You can find us on the corner of Preston Road and East Tamaki Road. 021 104 5919. Le Quickfreight o se au nanga vave to e faʻatuatuaina auā le lafoina o lau container po o so o se faamoholi e uaiga I Samoa. Faafesoʻotaʻi vaaoao I le oiva tolu iva tasi 5 iva tolu tasi po le ovaluselau 7 tolu fitualu. Le Quickfreight au nanga vave to e faamalia lotu.